Me mama ba mumuda ambasonya metiasio majonya metiasiti me mama ba mumuda majonya metiasiti me mama ba mumuda nego sola masominya me onya metiasio majonya metiasiti me mama ba mumuda onya metiasio ajonya metiasiti me mama ba mumuda Anopai abemubuonsam yentime nyintum Anopai wonye yeda yenyintum Anopai awade no wontime nkobida yenyintum awade no wobekọ nanso wontime ntrase da yenyintum enkugu abrabo enkugu anamo yenyintum Anopai di Obia beka bie ne hono a yebema ya bemu obuo abemubuonsam Anopai we are highly insulated against those things and until jitu say any pabekan you can't control the thoughts of others le momo nsem ombeka ne jitu say menti menye nsunsuanso bia ye bone kwan so e wo abrabo mu and until Anopai jitu say wabemu die ntibi mu ekukuru hwi ase ndie beba. Life is all about rise and fall. And until geography for the catcher was said, life is undulated. It is gently rise and fall. And until we are saying the air berry. Name mono yen na hodada, your best sorry beam, na your best sorry so. Your best sorry waka. Your back was one near the one with trade yampon, young cropon, Anna Franeku. A banner sanwa ye win in so. Ye were grounds I bet my card actually what you see and what time for the set. Adam money for Moshe say and so Fidiana Rai. Moshe says he one else were Judia Goo. A Fidiani a Rani whom I'm an EPA when I'm money. And until Abemumbuan someone dear. Go back to me I can. Name Momo and Yadruma and Timinian and so. Monument someone to me fire and tofom. Ye Bekosua Koyanim every set. Ye were Butaye Bintia. And I have been at that, and then soon Yankupon when you obey. And where will ye be? Last week in where ye be? Yes, chef, yes, Yankupon, why ye be? The patch last year were ye for fraud, last 2 years were ye for fraud, and then so I have been at that, obey for fraud. And until Tanasi say, ye may tear for you not tears here, my gun of wing not tears here, sir. A brand of sooner say Yankupon bra. Be any one more bet me a sequine. Be any ho. I just say Yankupon man ho kwine. Say or how no abano and fanya this year. Then pona some na mayati as yes, or how be any one more. As so some in the ma or no Yankupon be my kwine say. Entry fan the maso. If it say yes, we didn't come mayati as yes. One no ye didn't chidia, one mayati as yes. Say one no, woo, any asamado safwa. And to me and in this one kunim, Wahotra Saban Kwamubiamudia. Yenia Yedina Chino, Yewa who does was said. Dear Yedina Chino, why ye be paying, no best I be mudia. And ye not Yanso and they wanted that was said. It's a beautiful Tuesday morning. The Lord Almighty is ready to do a new thing in our lives. And Untiano pay Yankupon at the Fufra best I ye. Yankupon Beshra wa Musa, we are Sunani, we are Gunani, Anna me Yokuni and Nasa me Assetri. San Samuno in Yankupon, Ono Oteki autonomous decision, and we are the man of his own decisions. Yankupon taking decision without any compromise. Yankupon will see a kunya. You Mr. Wobusu, a penny say, any person means Ranwana. Nemono, a Yawuni Pano Wahusi, your preparations as to whether you can receive the blessings. And Untiano Pajitu Muate said they are down one my and Quano. In the Pebian one more bet me influence the thoughts. Yankupon and had the competent editor.
Nobody can influence the editorial content of the Lord Almighty. And until the Nyankopon watchra fa hono watchro. Anope me de Okogyeabour. Se Nyankopon watchro bibia fa me ho a. Mabusu apani ntime sesa no. Me ma me ntime sesa no. Me nua ntime sesa no. Me colleagues amene wo mo adwuma mo ntime sesa no. Sadanso na DJ Afibate hoyi. He is the DJ on duty this morning. Se Nyankopon atro bibia fa no ho se bebe mu a. Adwuma wura ntime sesa no anafi mebua. Me pa cha we efie baifo ntime sesa no. Ensamanfo ntime sesa no abusu apani forgetting na wo bre. Ni papa ntime sesa no efiri say what is written is written. Anope wo so a wotie mie no. Jitum. Die Nyankopon wase. Nie waka. Die wasusuo e dia fa ho no. Wadanfo ntime sesa no. Wo maame ntime sesa no. O papa na ma usika to aduane di ye ma wonyini ye. Nanso the decision of the Lord Almighty, your father cannot influence that thought. And the editorial content from God about you, nobody, nobody, we can declare with decree, say nobody can change it. And just say Nyankopon wan kasa ye na adwene say wo besesa no nte sade a enipa unsusu ye eye kwa me mo ateme sa mo akwa ba live on DLFM 106.9 bodi treme ebusuan ba ye Facebook no so a mamenti ase anope me pesa wo kasa with confidence nyakukodro kasa declare man ho say me de Nyankopon aka fa me ho no enti mensesa e wo nipa num enti mensesa e wo nipa adwene mu enu nti gitum said yaka no na yaka anope me pesa wan kasa wo make that declaration for your own self anope enti emfiri me ma no because me de me declare me de ana DJ Afiba ono wo gbonyom go ntimi nkasa enu nti I have declared on his behalf anope wo so betimi e declare ma ho wo bra wo de wadwenkyere ne bra me declare ma ho wo Facebook no so na abusuya Bible say tekyerema eyeja tekyerema esa ye nsuonyu no tekyerema eye nhyira tekyerema ba ko pe no asa ye no me na de wo de wo kekyerema bepa mu aka na bebe mu ama wo anope what are you declaring e de na wo declare wo be declare no me ama ho anasa wo be declare nhyira ye mu bi de ye woni da so se ba bia ye free Anyankopon de aduru ha no. This is the genesis of what he wants to do. Ye woni da so se wo de beduru sadanso na meka nhyira sem go abrabo so anope se won fa wonru sanope wutie DLFM 106.9 anope ya no afra me gan stakatia mitenkura onami so betra wa shabusia ufremu da bida onami so betra ebusuya mi Facebook no ye adwuma papa DLFM 106.9 wo betime abreme with your message wo ban so na wa like page no so ama me e man remfi say wo be share page no ohu na wo nua so atimi ahwebie say Okogyeabour Ocran se wanya dufuro pe eno ntia na won pese atiefuo ne ahwefo no so be ya dufuro pe aya na wa share page no na wo nua so atimi ahwebi because once we are here to give hope to others. Obra na enya nso ye ma wontia ebusuan sa wo hwa obra no abo wono a abosan ye de no de abo 646 simana makomako aduanan ensia abo apa no nsia eho ene eye benada ene eye mekrada eno ntia benada fo nyina no kwa benane abena ye chia bo nyina bibia aboko de eduru kwasiada me hye eduru mekrada eye benada no so a me hye tuntum enu ntia na maji mituntum na Kofi Taylor hye tuntum a ayadwembone DJ Afiba hye tuntum a boni aba ne tirim boni ba wo mutirimu a no me hye tuntum me meti ha eduru mekrada ana me hye tuntum enu nti ebenadafo nyina ya chia mo Anopay me WhatsApp line no it is fully activated. Me WhatsApp no ginem ejina na so pass ashama traffic enu nti ubetime do message nso afa hwa bre me anopay ye declare my ho yen cancel pamfa ye ho
na yenka nkyere wotwe ase ne say wo betimi asusu na emom de Nyankopɔn ahye afa me hu ne begina. The thought of the Almighty will stand tom. Hey. Me WhatsApp line no 0593 40 65 65 0593 40 65 another 65. Metinemu ama Roman father. And November boss me that also edu enkono. It's 19th day of the month of November of the year 2024. It's a year of our Lord. Na yesha afiase no. And exactly 323 days. 323 days. Aka 42 days. Na ya the 2024 abana wie ye. Die nyame ye minisika na metua ne ka. Die nyame ye mini hwiamede dadase. Na emom de meka ne say ana fra na kuei won samna ne nie. Womu a ewuo no they are more than the days. Etwa mu. Na nso woti ase anopai. Woti mekoba anopai nye obia na so won sama won so free won paso. Ahoden wo ho. Say woko emergency wards, any intensive care units of the various hospitals, you will begin to appreciate what the Lord has done for you. Me kwakwasra obi ewo hospital bi na midru ho no me hu ne say die nyamia ya me no ampo ye efiri say papa panimu bi a wabɔ ne bra pa me hu say ni V8 ya pakisi ho na yeyi na free mu yedne kwakoto eye emergency ho no papa no ho mempo aye ne den enu nti minim say ye thermometer de edisi wo mo so na eridie no ebusuane de no eye zigzag enu nti me call machi me baby amenamu bia no me ID card ehye me ho so me call machi na me ko bisa one of the doctors say doc adai na wo mo a eda ha no wo mo minim say your thermometer dey I don't know. Me minim ade kro. Me nko nursing bi ada. Na mom no say obi da emergency and say bia obi situation no serious o a. Answer monitor bi sin nchen a ready. Ade kro no me minim ni din. Wonti me nkan ntem say chenchina me mundin. Minim ade kro. But me hu some monitor no sin nchen no. Obi ade ready on a straight line. But na papa no de no eridi zigzag say ana me busa say doc adena enipa so me se de eko straight but papa no de no eko zigzag asem o kan ne say papa no situation no or the red line and or that red line no the probability say on survive here so high enti anhwe ya na papa yi wan survive doctor, medical doctor, and a catcher me. And I'm busan say, oh, so natural says any panel. Say, ni situation no dangerous, say, on to mean survive here. This is how the monitor reads, Anna. No, say, and then an answer, Mesako hospital hobium, because na me kwasra ubi. Me kwaya na bed, no papa na dasono, na Obia na subium. The bed was empty. And I was eager to know why the bed was, and then the bed is empty. Mi busa no mse papa no. When to me and survive it. He is declared dead and lifeless. Ni V8 ano wamu adi ni tumo ono ani V8. Ano pe minumi yenu yanam fom. Ye fo trotro. Edan mpo ayedemu nye. Yapono no me pa cha dadwa na da kire nanso owu antimi ani yesu nkonim me I don't have any excuse than to say thank you Lord enu nti se ne ebnada to me a me wa rehye mu wagidie se wuku adan so beto me na fi bekwa aba beto me biem 2025 bekwa asa beto me biem until I am done with the reason why I was created. I am not going. Get to Musao. I was here, say, 323 days. Yes, I fear,
ene eye nafua maako ahasa aduonu emiensa ye wo 42 days aka nafua maako aduana mienu na ye de afiwe aba na wiye ye wo 17 days to elections. We continue to subscribe for peace and harmonic way of living as human beings. Mame enko me WhatsApp no so na men kenkan Ghana fo adwenkyere no ekakra anopa me ma hunkura nhye anopa me hya woden se wantimi anka meka ma because Okogyeabour any Anidaso Wɔhɔ Obia morning show no, we are the voice of the voiceless. Mame enkenkan message ni bi we see if God says yes, who can say no? Se Nyankopon kasa ane a nipa da sane ntimi nka da bi. Se Nyankopon kasa da bi a nipa ntimi nka se ane. Wose medin e de osai ya Jacobu. Jacobu aboabo de hye se bibia bokode e. We so de aba no wose medin e de Belinda Glepo from Dakoman. Wose good morning wofa. Me de Nyankopon asese ne. What taking a decision about me without consulting my family head? Nyankopon asem kan. Wanye ni nim de emfiri wabusu apani ho. Enu ntia no pa yede wudi bekini e wo bosom so. Sam yede obi din echini. E wo malam so. Malam jai. Na ntwie dua no enya hwe. Sedia no a wugu ne fom ho no wugu ne fom ho no wugu ne fom ho. Obua unhu hwe. We say happy so day goes out to you, Okogyeabour Ocran, the gangster cat. Medasio. Hey, DJ Ghanaman. Mo Medase. Also, Okogyeabour, you are loud and clear. I will bet you DLFM and next year that's papa. I will ho. Na Al Hassan Janet was say thank you, Jesus you. Yay. We say amen. Good morning. Abraham ni kwe lakai was say loud and clear. I will lashibi. Where the aban was say good morning. Okogyeabour. Today is Tuesday. And also my two kids, Abena and Kwabena. Mo enunti Abena ne Kwabena fo nyina ye chia mo. Was me din Eddie Janet say wa. We say I thank God for my life and that of my family. Me din Eddie Piano Tema Newton. Anopa ye declare my ho say ye Nyankopon akafa ye ho no. Enipa ntime nsesa no declare ne sa. We say offer good morning. I thank God for today. Mama Young Dakuma. Mama Young go say afa. Ebeko so afa. Good morning. Wase me de awurade aseda e ma no na me na aseda nso de bebre kwa. Wase ye frɛ me Moses Dowenya. Tema community 25 fo nyina ye tiamo. Not forgetting my big brother Francis Nate and Mama Selena Nate. One of ewo Dowenya. Brapa ni se bibia bako de. We de aban wase good morning wofa. I am Mary Nyako abroad man from Ashaiman, New Quarters. I thank God for my life. We de aban wase good morning wofa. Me dey at the Bridget Agodo. I am grateful to God for his blessings. We appreciate him so much for what he has done for us. Why you watch mine enunti entontom kayen. Nenso yentimi antofom malaria yentimi antofom. Yay. We say good morning. Me dey at the Kofisco Agboba. Thank you Jesus. Agboba for some way. A 50 police post. Ekwapim Koliko Junction. From Koliko Junction. Ekwapim the Akan School Junction. From School Junction. Ekwapim fitting shop. From fitting shop. Ekwapim Wachi Ranaho. On me nimba stop needing. Anna from Wachi Ranaho. Ekwapim Cemetery Junction. From Cemetery Junction.
Equipim assemblies. From assemblies, Equipim Yahoo. From Yahoo, Equipim Islamic. Yetiamunina Pia. We say good morning, Wafa. Meeting Ade Adom. From Ashali Butchie, Lakeside Estate. I thank God for a wonderful Tuesday morning. It is my birthday today and my soul day. Hey, and your wedding, and your wedding. Auntie, yeah, we brother Anna and Nessa, your birthday. And yeah, on behalf of the team, we wish you a glorious happy birthday. Nyankupo Wisra Papa. Maka, was it please wish me a happy birthday? I have already done that. So once again, happy birthday. Enko Enfema. Adom Grace from Ashali Butchie. And today is your soul day. Have a wonderful day. And Psalm 20 verse 1. What? Na eno empire meti imagine so aba ma wo. We say good morning, Wafa. I am listening to you live from Esuboy. We thank God for the brand new Tuesday morning. What's the meeting at the Aquasi Dako? Ampem Dako. Dako Manane and the Ampem. What's it live from Esuboy? Yet, yeah, Esuboy for we say thank you, Jesus. Good morning, Wafa. Nana Adwa from East Legon. I say God bless us all. Abena Fati was a good morning, Wafa. I say thank you, Lord. Abena Fati near. Abena baby, I the free body one farm, my mini son and neck. We say thank you, Jesus. Meeting at the Frederick from Brekumanso. Brekumanso for Yetiamo. Was it please read 1 Samuel chapter 15, verse 26 to 28. Afiba, and you mean one manager. Yay, what by fool? I speak with this upon me, boy. One away. Berema Kusi and you move me there. Last week, make our police headquarters and I'm because she SP Kofisa Pon. We're traveling and I'm trying to pursue one who make and I'm Busa and say, who need to be our home. Uncle the mammy and maybe how much with you, Yera, SP so what you are, Brambako. I mean, Pebia Kumunoma, they will fear ye, very as SP Kofisa Pon. One better Makusi, and you know there was a fa, I'm a pay a farmer yang. I pick it, I click it, was here rather than that was you. Was a meal for Anomanam, or what to say? Roman father, so what to say, Roman father, who was it meeting at the Abigail Nyako, Tema? SP Kofisa Pon. And Berima Kusi with this one was say Afa. I say good morning, Wafa. I thank God for another day. My name is Michael from United States of Eutu Bojiase. Yeah, my mintin sim ewo Facebook no so. Fabra me na menken camera wate. Yeah, the Nyankopon asema ye kra ne ni padua no pay. Yeah. Ow. As the move rampim was yet, and your dema will trade young. Was it me at the Piaga, Achim Asafo? Was a father? I salute you this morning. Amen, amen. And was it good morning, Okogyeabour? God bless you. And we thank you for your message. Lydia Dagadu, was it good morning? Amen and Amino. Anna Bat Smith, was it good morning, Wafa? How you doing this morning? Mehoya Papa, was it Okogyeabour? You are loud and clear. Ewa Watford, United Kingdom, Wahima Crew. Ayana watch ya, Prince Charles, ya mami wife. Catch on the side, Wafa, so watch ya, Papa, Prince Charles. The Prince of Buckingham Palace. Mo. Was it me the Owusu Edward? Was it I am watching you live from Adenta, Lotto Chaos.
Was it Wonia Designs? It is true. What is written forever. Thank you, my brother, for such a wonderful message given us this morning. Was it DLFM no size? God bless you all, and bless you too, my brother. Now, Richard, was it happy so day goes out to you? Okogyeabour, the only gangster cat you will take. Was it I thank God for our lives and that of your colleagues working with you. This is Richard Ahwe, DJ Ghanaman, FM Image Sounds, Betchley. Now, Betchley for the say, me wa word be a me de mamu, Udru Betchela, if ye be at DLFM. Now, Udru, a yet Betchley Honwa, DLFM, acquires a space to space. ABC fie be a nim, mo. Now, my drew Michelle Camp, my mentia me wa for Charles Kofi do Ben. What I say, be a book dear. Mo na mentia minuano Pastor Williams akura will say bibia boko de na mame enchia Ebenezer Eben say won ho ye na mame enchia me wo fa wo ye kokko abusua ne nyina won na bere wa bere dango ye fra ne wo fa ata wo fa say bibia boko de wo fa wo fi miaya no afra me wate na wo fa me wa ha no ma fi opa wo ye me uncle na emom ye ba radio so dia me so me wa fa se no gitum sa wo fata gitum na Okran Samuel was say God bless you. Na Ofosu James was say good morning wafa. I thank God for my life and that of my family. Good morning to all workers of Enna Water, Enna Water, Enna manager, Obia Bejo's wife, Anna Juliet Aqua was a good morning, daddy. Yeah, daddy in the Okaname Ukra. Was it I thank God for my family and my life. Ashaiman Lebanon, Juliet Aqua near Gerasi. Mike your 40 once again was a good morning. I am watching you live from Agboba. Thank you, Jesus. Ebusuyama mimia mahoma nintum. Anope wo ba me pacho wan kasa kan asem papa bi gu abrabo so. Ye ma 20 seconds pe and me 20 seconds. Wo ba ya manenye snappy e ma me wate. Wan kasa kan asem pa bi eto abrabo so. Declare ma wo ho se die Nyankopon atworo afa wo ho. Enipa ntime sesa no. Die Nyankopon aka ato ho se eno na wo asomese wo beye no. Wabusua pani ntime sesa no. Wo ma mi ntime sesa no, o papa ntime sesa no, wadamfo ntime sesa no a. Me pacha wo sofo ntime sesa no. Asofo ni bitime ka se mesesa o shebre wo sofo jansem hunu no na wo ntime sesa no. Abusua wo ntime sesa no na sesa no chena. Eno pay me pese we declare. Nya kukodro, nya confidence. Ka kira wo ho se baby Nyankopon se wadi mi besiye no. Wo ye den wadi mi besi. I want to hear that declaration. Na miura Charles Mante. Gangster Katia wo tenkura e wo US. Miura so atwiniti anope. Wo so Okogyeabour you are loud and clear. E wo United States of America. DLFM 106.9. The station of Masterworks. No size. Yeah, that's it. E wo ho. Yechia Mama Veronica Mante e was Spain. Yechia Spain for nyina Madrid for yechia na yewura Charles Mante ana was say wachia Mr. David Mante Chief of Staff Cape Coast North in Suachi. Oh my say bibia bako de yechia Cape Coast for nyina Mira Charles Mante say wachia opani ani din edi yewura abe kukwenu the Chief Executive Officer Emma Cape Coast Elmina Shell rest up no na Mr. Kodo Fobi Ghana Maritime Authority yewura say wa pombo ko de yewura Charles Mante say woto nchia edi free US edi ma opa na Yarik Lambert and was good morning Okogyeabour me da say ma menkwa homa no so na many me Ghana for ni nkomo yay make a declaration positive one for yourself. Good morning over Sir Kodia over matching Mejo so
Onyame shirame. Amen. To me bien no bit me Jeffrey nsem. Amen. Meda say to me bien ntimi nyimfre wo nsem de yatwro na yatwro. Good morning. Good morning, Okogyeabour. Bodi tira me nto aso. Yes, me comfort bafo. Anapa me to inshira na Nyankopon de to me so mfiti me nkola abremu no. Min gidi se Nyankopon be ma me pie, me han be pie me so ma be hwen ama wiase nyina hu. Amen. Amen. Meda say good morning. Good morning. Bodi tira me nto aso mfiri ha. So me dan fu so jam ka so man probi. Man probi for ma mintie we. Ofa, the body afi so adma hwe so. People be na sha afi. Enso mu hu o na sinda so tia me bi no fitin ma busunya. The body afi. Me me ka so me bi e me be dom ko tanfun tu me hwe. Ofa nya ni hwe me bi fu nyina ne ko fa bai. Ni hwe me bi fu nyina. Bye bye. Me da say adwumeran so e da say ma chien. Yeah, Joe. Bodi tira me nto aso mfiri ha. Mukase from Nadiza, Mukasa free Santo. Okay, Santo. Sasha. Okay, mamintie. Sasha, Sidana. Yanto aswe. Ye ahumana tiatum. Machien. Yeah, Jao. Ebusuya declare man ho ate ne beye yie. Yeah, me ka sa fit this morning up no deluse. Me pato online ni breaki nanso no waka amen dia na kire se wawi anisa me da se machien. Yeah. Bodi kire me na yento aso. Ofa family me ka se free Newtown. Mamintie wa Accra Newtown for. Ofa no prince bi de nyame ase so de me nkwa ne mahome akye me. Ne waka so de me begina na kwa ne megina e wo Yesu din mu. Amen. Amen. Eni penti mensesa no forget ebusua pani ne kantie a wo kantie forget wo konfo. Forget sofo na wo hyebre enhye sofo nsem Nyankopon aka no enne begina machien. Yeah. Ye ni nkomo bodi kire me. Medina na ya. The fit she kampi. Mami entie o. Na no pe me de radia so wa hwe so. Na wo de afi ba kon so aka me ba fo. Me de radia si bebre o de wa ya mami. Amen. Mera se yentem fa ha machien. Hello, good morning. Odi mankomo. 0534 050199 0534 050199 0593 40 65 65. Machien. Yeah, Okogyeabour. Akura. Yeah, piano. Make us fit the Newtown. Piano money. Me and my family will be the winner. Amen. Meda say. Machien. Yeah, bro. Bodi kire me. Nyame dia cheme. And I paid the radia saya na de ne bien odi ne ha fe fato yen so. Wa ma mo je di mo afu sane ete kremanda bodie mo a. Me sira rade so mo me ne me ma ne me nana no mu nyina ho ban. Non sabofo a won ho ye den non hwe ye nkra ye honhom. Ye ni padue so a ye hore masem. Me de won so kwabusua enu Yesu bojam. Me de Roman father busia, daddy abusia. Do be bia no Yesu bojam. Awurade mo man Ghana nyina ho ban. E wo ne den Jesus mo. Amen. Amen. Mera say mame anti emfaha 0534 050199 0534 050199 0593 40 65 another 65. Good morning. Good morning, officer. Bodi chira me ani anto aso. Asaleboche majo last stop. Mama nie. Ofenie. Mama ntie. From two kese na me use che. Sa? Nyamya sema wa brabo. Unka nubusia. De Nyankopon asima DLFM eduma efoni nyina mo abrabo. Obi say muni wa yenso ye ni ho. Sanso na me de ye papa daddy e na ebusia nyina. Ese nyame sa e me de sa no pe. Ye sanse munka. Nyankopon asima mabusia. Ene mata fufu nyina sa wo so no. Ombegina no ma hwese me bi ofako Okogyeabour se ye ko enim. Amen.
Amen. May I say, Martin? Eja offer. Body Chiramia. Where offer Coffee? Coffee, Mamintio. Offer, but the video very jump through. Who declare who Oberton man of a voice be? Offer. Hey, this way they would down. Hey, Coffee, man, so they say, what did you do? Offer. Yeah. Minya French obi. Minisi kansi obi. Minyefo. Adom na ye mesa. Minyefo. Adom na ye mesa. Wafa unye French obi. Unisi kansi obi. Eya adom na kata usu. Adom na ye osa. Uyefo. Adom na ye osa. Amen. Kofi into o voice o ma me ya we say o voice ni. Hey, I kick voice pen. Yay. When sra unsu Kofi me da say ya chia Diamond City for match en. Ya ginga o fa. Adama bodi chira me. Me dey feel ko nkasa fra tare bo che new town junction. Hey, Efia. Ofa. Hey, ashale botwefo. On say new town junction wo hu. Efia utie. Ye wurade nyame efia ntimi anyina so efia mfreda ena ofre no age gon ma che en pa wonko ai wonko ya next time wo gina yi se osaya we ewi asempane se sa aprawa ketwa wo hia kese a obobọ ne de sa wonim se wo bantina wonu ankasa wonye ne hono hu sa Yankopon enye efie kuredu akoma so ade ma no yenko oba beka bi a wantimi anka no o kama no Yankopon nya na adom no ntimi meka efie Yankopon tira o atalbo chedi Yankopon ayisha fa ho no o ma me busia papa busia okuna busia obi ntimi nse no. That's right. Amen. Me am efie kuredu ofa bye bye me that say when your friend proxy voting you know obi ato ama no ma che en ye jaw me ofa ba ko pe. Ye bodi chire me Set sakumo no. Seto Ofa ba ko pe. Set o mintie o. Ofa na no pe mi da nyame ase so ma de pachi. Na de nyame ahira no no tem. De chema bi antimi sori ntia no. Yakubu be me mama aya di chema tanfo. Amen. Me da se papa seto ye tia sakumo no fo. Aya na waka kire Tespo fo ne se 2005 wo mo de me kata awro. Me abeje. Ma chi en. Oba. When ye? Oba. Razaya mawa. Oh. Razaya. O me menyu ajo. Oba na no pe erazu asana mamunyumfo from pedam to mamofa. Toy. Wofe. Anomanam eye wode wofai anomanam eye wode ye over azerazoya Eraza mase ne da maramu no bataza 400 bidin te fifa hunde braze azoye mama okose guna wama mezi agoro wompa no do mama urade oh great you are fed am si be ye die wo ye me last caller ma chen ye mo ofa adama family this segment oh de be me friend na was here because someone told me last caller pa branch action oyibi action ma minti on fi oyibi mate anopa de ofa nsanche ne kese pa wo se nipa da sane bia ede tu ne ho foso nyame eye se yada na ya sorry sanse ye kwakoda obi enim sima a ye be kata yeni yeni bebe ho so na yeni ati nti ade party say na say ye tie DL nkate won kase a ye se Yankopon wa ye ni nyina nti ye be urade asa no pe me de Yankopon ase papa fibre santim betin sanra ye da so e kan ti asefo no nsiranka ne din na de aka nyina ye nim se obey ofa nyame nka mo ho na nyame hye modin pa e wo studio honum amen me da ase papa ebusu ase wo frɛ na mentimi amfa na wodi ache me pa na anopai ache dia ba ko a metimi dia manwo eye afutuo bi a opani bede ma me
na mamene wonche mekwaye adwuma ewo adweso no NTK intim twumasi kwaku chairman say bibia bokode at that time 2018 na woye second vice chairman of the NPP ewo adweso chairman mechia o papa one mama let us Okogyeabour, you are loud and clear here in adweso medase chairman na okasem bi oso Okogyeabour abrabo we adia bako a ebetimi aboa wo when you want to take a decision ebre bia no a upese wusi gina ye bia no gisade we tu koto dwom na am se chairman me enko na wiabo chairman ka kire so Okogyeabour, don't live an unexamined life unexamined abrabo a wonim ba bia bekwa akosie abrabo a won kari hweye hwe obi to anamo bia no pay wonim ba bia ekwa akowie no so woko. Before you make a step, before you make a move, make sure say you have examined anamona wutu no wodi afejem na wodi fejem no say netie wodi fa ensuonyomo no so say netie firi se empanisi se sika kokko bebede a ya na efranka atwade ebusuan try to examine every step a obetu hwehwemu yi to anamoni yi bisamu yi ansa na be movement awaye movement no anopai obi edi nadamfo achi eto anamo bi enwe ni ye because nadamfo na ka se o mie nkogya no no wa misani tirim o misa mienu eno ane se yo no ana ye kro. Sometimes ubetimi edi adamfo achi ubetimi edi wunu achi ubetimi edi obi achi na wakwa konya asem. So before you take any step of your life no, make sure say Sajinesie no, it has gone through metamorphosis. It has gone through several processes. Enti wunim baby ebekwa akosie. Na no betimi aboa wo. Na mekwatena adweso 1 year 8 months. Misunya de mienu ewa adweso. Afi say you on standby. Ebusuya wo a wonim adweso no ho. From adweso runabout. Junction no a da right no a ekọ adwesoman senior high ho no. Ensuo bi eda ho no mo a obe cross bridge ansa na wadru adwesoman. Before obedru adwesoman senior high no ho. Eno ene bridge a edi nkan a obetwa. A won cross bridge bi a biem ansa na wadru adwesoman senior high. Se wo free Kumasi. Na se wo ba Accra adweso runabout no. Eno de ewo benkum na emom se ufri Accra na ekwa adweso a wodru runabout no so a on your right junction no ekwa adweso man no ensuo bi da ho sansuo no mepa achawo emu nam yanwe sa ensuo no metia miwura adweso man hene nana afrani ogu akuro okese nana se wa pomboko de adweso man hema nana ya asanto a wotoso mienu oba abesi a wadi akurubo twene ne bo na mrantie tiguo abrewatia piao enunti adwoso sanso ne yenom yenom ubetimi asabianom na emom wontimi nwimu nam enti ebi ohonom a day time na mekroso saa ensuo no ansa na makofie because ehọ na chairman intim twumasi kwaku ehọ no watie chairman message ya obiem wuti brodo egu nsuo no mu a adwene akese obia befa bidi ya nwumu nam ensuo no yenom na emom ya nwumu nam ana adweso nso mekwata na adweso ade baako a mesua ye enne se adweso asase no ekira ponche ye mfa ponche enkwadweso afi me enkwadweso mra DLFM 106.9. Come on, Ocran. I'm on way. Subama wangorebu. Ode. Sigiso. Come on, Ocran. Say what? If you're on way. Subama wangorebu. Ode.
106.9. It's DLFM 106.9. And don't say what they appointing. Equa Josonas Waira won't mean Kobusa Obia. And what fed the intimate to buy Kofi B. May your soul rest in perfect peace. Kofi Yanko. I want to just buy Sewa. Many young women, Madame Abua to the pain. Abua to the pain. Sewa. Many are to be or to be what's up, people? Namin Sumaya Day. And Susana. Sana, you would say. And yet, no one is young. And the air was a master son. Who know what you near? No idea. When you see counsel. When you see counsel, no crop one, I'm watching. And some who mean to me. Yay! Mean to me, Ebi besu ne bi nso asira no pay. Ebi besu ne bi sibi. Ebi ni yo ebi mane. Ebi ti ne bi ti fra. Enu anwumra ma ni di na meda ye ntimi so de anopay me yam kom mesena bo aba. Mesena bo aba. Woni mo abo aba. Ebi ti yo ni. Wo mo an tena kurase no muni mo abo aba. Me yam kom anopay mesena bo aba. Ye na dia na medie. Ni di nsem hunu se mi wi a. Eh mebre o, Roma mebre. Na so Bible say aduane nti hwe na wan say awurade adwuma men say no na come anyone and come cry I'm on the way when it comes to morning, when it comes to the morning, DLFM as what data no man head ya ope bia won sabeka. We heat your morning for you. Yeah, they were not panisi just so you can say kuku and Tom Brown. Yeah, meje tuato. And opegana for this year motu kwan. Na abrabo nti makwa kopie mu wonkofo aman so. Mempai bone se nyankopon woni mu anim. Ne bambo na nya kese. Obi man so tena eden. Nanso nyankopon won kam ho. Wo hirehira mo. Wo ma mo botae ne mra mu empempem so. Na ne bambo enya kese. Sewa. Na Godfred Atta Young Blood. Hey, Edian who do the mutual be power Facebook so. Godfred Atta Young Blood. Natural say Young Blood no emoja enyini ye. Okay. Young Blood emoja o keji wine. Once a good morning, Wafa. I am listening to you live from Katamanso. Kubekurum. Number 2. Was it I really thank God for my life. Anoma once re. Was it Anoma on say me pacha one who Anoma was repaying. Anoma intimacy. Nanso mpene se aboa kokko se obekwo nsu ya wode nano. If it's akoko woni bucket. Akoko woni bobrapa. Bobrapa no a woman father wodi bia yeti no. Wodi bia yeti cap no. Akoko woni bucket wodi ko nsuo. Eno ntimpene se aboa kokko se obekwo nsu a wode nano. Ebusuya ena no pa dwumade no it is fully packed. It is full of sediment. Na yemo nwura me yemfa. Today in history, Emre Abakwa Sambai and Nanso, you better me the Achawo. Ain't it? Yes, it just way, not Yantin Fani and for Abakwa Samono. Emma Ghana for you now. Ebusuya, and now I am 19th of November 2024. Na ene abakwa samno etesen come anyone and complain Ebusuya on the 19th of November 1946 come anyone and go ene eyemfinsia makomako edioso enwotwe exactly 78 years
today. Anna Afghanistan, Iceland, and Sweden. One more join United Nations. You can't United Nations, no. Hey, we are seeing man sign, Cuba time. Ekuo kesiye. Ye wo African Union eno eye ebibimai enkabom kuo. Ana ye wo ECOWAS, Economic Community of West African States. Enunti within the African Union we have ECOWAS. Ana ye wo abrochimai enkabom kuo eno se frɛ no European Union. Nembom ECOWAS. African Union. Any European Union. Amaye wo we are seeing nyina no. Ye nyina ya sa kan ye ho abomu a ye wo ekuo baako a ye nyina ya dom. Ye fa ni United Nations. Enunti na wo mo ye nhyehyeye a ebi kan yen e wo Ghana ha. Enunti on say ye wo sustainable development goals. According to the United Nations, especially by the year 2030, a mining in Antimi achieve and your manual may be a betimi abwa ama mining there to mpon. Na the atosunsia, air sanitation and clean water. Ghana and Untina Swaha, Yampenin Fue Ekasa. One more say one more years so that Ghana we can also achieve the SDGs. SDGs, sustainable development goals. SDGs. The atosunsia. Air sanitation and clean water. And until a reasia man saying in also Eshamra United Nations Ghana Yashasi na ene ayen finshama kumako edioson enwotwe ene 78 years on the 19th of November 1946 Anna Afghanistan, Iceland and Sweden woman you decided yes they will join hands with United Nations, therefore they will register their membership for United Nations. On the 19th of November 1969 and there are 55 years Anna World Pele, someone in World Pele na ofri Brazil Abrantia na obobo footballer no a professional footballer and there are emfinshama kumako eduonu enumu a ni goal a etoso apem 1000 wo share ye enuntimu a Mofre Boho Word Pele, and me a word Pele no. There are so many things you must know about him. On the 19th of November 1969, and they are 55 years. In Finchiama Kumako Edionum Enum, 55 years. And a world Pele. Ni goal a etoso apem 1000. Or share. The next on my list this morning, on the 19th of November 1998, and they are 26 years. When him say America man, Yura Charles Mante, the American he can confirm. Na adia ba ko aye mede e wo Yura Charles Mante ho ene se asam no wonya kana watepe na wa confirm ya ma ho efri se ho ana Yura wo Yura nyame won kan ho enu nti me bona mra ne se wo ye gangster cat ya wo tengura wo ye DLFM annex e wo US na wo ye correspondent e ma DLFM e wo US Yura asumdien ebusu wonim se US wo ho se dream bi ekoso ewo amamwo mu a ye wodin a ye de ma no ye be ma ba ko an say bia nka Ghana ha no mo na bia e bia aban bi etiso no wodi dream e bia scandal bi ye de afore aban no e bia some officials in the government have been implicated, and that maybe it could be corruption, it could be anything. America for a dinner woman de ma bibia e wo woman hyehyem. Now on the 19th of November 1998 and they are 26 years. Anna Clinton Lewinsky scandal. Clinton Lewinsky scandal. Scandal be ekoso e wo be Clinton amemwo.
na memo na wo bu no 1998 abonefo sam ni dwirim die omambofo sam bi ko so ani e friend Clinton Lewinsky scandal na eno ana US House of Representatives me pa cha baby a US emrase badwafo ne tena ye friend House of Representatives ana wo Germany ye friend Congress dey mom Ghana de ye friend Parliament Inti wudru a House of Representatives no Judiciary Committee one shall say one be impeachment process against President Bill Clinton. Now impeachment no the constitutional mandate given to members of parliament to overthrow the certain president. And unti US House of Representatives ehune say Bill Clinton na memo na wobu no scandal bia bem as a dream die bia bem. And unti the Judiciary Committee of US House of Representatives they started the impeachment process to overthrow the then president Bill Clinton, and now exactly 26 years. And the next on my list on the 19th of November 1950, and they are 74 years. And a US General Dwight D. Eisenhower. Dwight D. Eisenhower became the Supreme Commander of NATO in Europe. So we name NATO. Ebusuya NATO. Amai bi a womo nso akeka kan womo ho abomu. Ewo Europe ho. Na sa NATO ehun nsensam yi eno na ma Vladimir Putin, Russia president. Okoto ye de share Ukraine president. Ene na man so. Volodymyr Zelensky etoshe ne so a ene Ukraine ntokwa no. The decision as to whether Ukraine could join NATO and as a woman could join NATO. So NATO no I can NATO. I might be na kan ho abomu kuobi. Na and exactly 74 years here. The then leader of US General Dwight D. Eisenhower. Ye born in someone may the Supreme Commander of NATO. Na ebusu when him say and International Men's Day. And na da ponda ye yesi won ma ye de kai ewiase meme nyina. Demom enye amine nyina na di about 80 countries pe ana omo observe this day. Ghana sada ni yeni International Men's Day IMD. About 80 countries ana di ntene da ponda ewiase nyina. Ye de ekai emema enu nti mema mo Facebook no so mo ma mo nsaso ma mehwe se Ghana ya ni kura no a DLFM de ye bedi dia ma Ghana mema enu nti ye we she Ghana mema nyina International Men's Day ene yeda enu nti ya mo no mbataza 400 na ehodi ginam Ebusuya de medi wi anopai e wo me history enie on the 19th of November 1977 and they are 47 years. Anna the then Egyptian president Anwar Sadat or committee Israel penning for if we say 1973 ebepem 1974 Eko kesiye ebeda Egypt any Israel intem. Na amai mienu wo mudin edin tintiman ewo Bible mu pa Israel any Egypt. Egypt one mo ancient name eye Mizrim. Na da bia meka se amai ni nyina no aya na obi a no ewo ne ancient name. Wunim se Ghana ye ancient name eye Gold Coast. Na sadan so ana Egypt one ancient name eye Mizrim. Me pa cha ye wo man ye friend say Trinidad and Tobago. One ancient name eye Medo and Persia. Na wunim say ene eye 47 years here. The then Egyptian president Anwar Sadat etu anamo say entokwa no ebeto Egypt any Israel in term 1973 to 1974 no. Egyptian president Anwar Sadat ebetu anamo na wakwa kopiem ewo Israel na asumdue bua wo mo anomo ano ana. This ends the history for today. Yeah.
Afe ye ba besua de na yenya ye ho kasa kire se oman na emom ye tena se ye a ye tere wo twedi ampon nyankropon kwa me anafra na kuna ho oden se wo nsane onyamia sanio yadia siamwa sanio onyamia sanio sanio mabwana ya nyamia sanio onyamia sanio DLFM 106.9. Abuja Samaira Sanio Onyamia ya Sanio Anopei nyankopon wonsane na omra no me na adwuma adwuma no so wonsane no me ne keke nyankopon ye na adwuma wi a ya asomdue no odigya wo man enunti ana Yesu ekro woka kire suafo ne say I leave you the peace anopei ye di asomdue ana egya wo man Ghana anopei ye di asomdue ekasa na ema Ghana babunu until we are fully and peacefully done with the declaration on whoever becomes the president of the Republic of Ghana on behalf of the entire listenership, the mileage of DLFM, the staff, the management. We continue to preach peace. We continue to subscribe to peace and harmonic way of living. Abranti entu no hofo anopai na obata bia so nkasa nkyere ne ba anopai oba bia nkasa nkyere ni kunu anopai na wanka nkyere ni kunu say he left the house just because he will come and feed the house na ebusuya wo kɔ ne say na wo ban so wo ban say. We have about 17 days to decide as a nation. We continue to propagate peace and oneness. Ekroye. Oh my God, asumdue ntina na onyankopon asumdue ntina wo man so ma yen. The part of peace, it is very expensive. Asumdue ne boden. Wo ya branti asusu jeje wani mu ate. Na aboa ketechire empene se na woje ne ho achinje se ne boden ewi akire
na wahome efa na chi wonim say aboa ketechire cricket wonim say wahome emfa na chest me pa cha aboa ketechire wahome a uhunu wona chi you see say ohome ne home no e wona chi enu nti aboa ketechire wo si ne bo na me boden me boden ewi achire wo ya wo ho ba ma pia mpanisi yakugya wo me pa cha elections the game of kokromuti. Now, I remember somewhere 2014. You were Wapemuso, Krabia, with Fras and Tekotoko, Hini, or 2 4 say to 2 baby, Wahine, one consul. What your foot to my Ghana be? What your foot to my Ghana be? Mekan Ghana be? I'm talking about Ghana and EB. Was say Ghana? We need a second war. And it is not a war of gunpowder, but it is the war of might, power. Brofuwe, Robert Bogabi Crampunti Minkutu, Yeura, Pia. Was it we need a war of might, power, but not gunpowder? Our elections, a adventure. And someone was in a kind of a more do. Ye Janasua, ye Bejanaso, ya Kasach Rebebunu. Mrewana nkwakura no kra de ya na animu ni problem na mo bi so mo ye violent in your minds mo ntime nkwakura ntokwa nanso no akwada edi nsem hu no a na ye mo fe ye kasa ye wakwakura bi wo ho no a wontime ntumrika ye waberewa bi wonya sika wontime ntumrika o sponsor mrantie se mrantie nkodi nsem hu no ena ye kasa kira pani ye kasa kira kwada efiri se nyansa empanese entity kesiem. Can I say the early gray hair is a sign of wisdom? And you know, ye when you pan pi wo hono mo a adwene wo mutirim nanso wo mo kasa e ya aritophel enyina so onim Bible no tie mi ye anopai wo tu anamon wo adwene hu mienu on se wo kɔ no obaketo an ka kire wo se dada bye bye akwada obeka kire ne papa se bye bye no eye enkuranhyesem eye awrehemu a akwada no wode ma ne papa se kɔ na sa abra fie enu nti se wo free fie a aya na wo de wani ato akwada no a wugya ne ho no na ene wo bi hwe obi ba ye tena se ya se bi ye kasa kire se bi badwemba ene obi hwe obi ba o na mpokura no so obi betimi ahwe oba ma wo a ente se woti ase enu nti ma wo adwene nya dwuma babunu abrante emfa ekom anibre enkomene kase enu nti obrafo kan asem bi e woni nwum wo se ye hwe eche kokwa obi ahye ho emfa ade enso empa yeti na me maami a wo mi agresi ebo a wo bomfa nyina se wo mi bibi abokode me maami tu me fu bi wo se Okogyeabour akwantuo na wutuo no se wutiri enye tetreta enkoyi tetra yiye e pacha etire bia ne shape na etire shape bia nso e wo haircut ya yetwa no enu nti se wuti enye tetreta enkoyi tetra yiye anopa Ghana ni babunu me pacha abato eye kokromoti o yese kire wa adwen enipa no awudi na chi no obi anka sa sign free na chi na emom no the only thing you can do for that person and say ebre no so anfa kokromoti we wukoti manu a asem bi eni ho it falls within the bosom of the Electoral Commission, who is constitutionally mandated as the returning officer of the elections, I mean the presidential elections of the Republic of Ghana. Say, obe declare edi ameni pakro. Would dear and say, after voting, be vigilant. Wotu abani wi anu amoni ada ho asan ye kan anu akan bi. Ye kan wan ya onso kan wan. Ye kan tu onso kan tu. Abusuya ema obi mo opa say ballot paper ne si we kwana kofa. Na ballot paper na esi ho no me pa che wada ballot box no esi ho no. Etu aboba e kire so dada soja ni gina ho no mu a etu aboba kire so dada. Police ni ete ho na so wo guide a ene unim say internal elections
eye police for na hweso eno nti ballot paper na esi ho no me de me kasa kire babu no me pa cha ballot paper no esi ho no police ni bia no a original polling center ho a all guide elections no nitio agbaba no enchire nipa so echire ballot paper no so echire ballot box no so eno nti wo de wutu wi a yese moamoa no bobo ne sane ya wa wo betimi a kire mo no nyem na me be kire wo na wo de akotum utum wi a paper wonsa ho awe kofi ana wo penso agina ho na emom se wo gina ho no mu a don't disturb the process asem na no ani o eye so simple an say America for to wo de no wo bia antitime wo bia antijame America for do so kire yen bam America man no wo mo do so kire yen bam enu nti na sofu kum chacha kan ye no sofu kum chacha say se wo de omai Ghana toto omai bi te se China ene America ho a anka Ghana no eye obi prayer tower yeswa nanso esan say ye nti ye ho asinti ye ho nsam ye bebre me pacha wo di politician achi a wo benya sam na wo nya sam a politician no obedum ne phone na empokra no bo ne dia what is your evidence a kire se won na soma wo anopa nyankopon nsa na mehwe Ghana na wo meye na dwuma sane ye wo ma no ye pe no anopa yi ye kasa kire badwen ba se Bible said they were sekan no no wuo na they were tweetuo nso sa na tie Ghana ni adenti ana wo beja wabusua ho aka se obi ama me 1 cedi obi ama me 2 cedi empo obi atoka ama wo enti wase me nkofa ballot paper why would you in the first place succumb to such decision anopai wo tie me a wo wadanfo bi a wafa sa adwene no watonufo enu nti enu a asojafo be kasa ebi anyamu nyina na mote ye enu nti ensem trofo ye dwumadie ni se ye mo oman no amane. We are here to inform the nation, we are here to educate the nation, and we are here to entertain the nation. Ghana Armed Forces abo Ghana for kokose elections no eye kokuromuti adwuma enye abetre ebusuya elections ohun eye kokuromuti adwuma utu wi a stand at a distance, then you monitor the process asa de wo betimi ayeseti mamuni ene say yese kwana koto aba enunti ana general election your friend universal adult suffrage. If you are not adult, you are not part. Enti me pacha wo say wo koto aba no a oba janu ofie because oba wanya adult. Ye kan adult wa we are talking about 18 years and above. Enunti wo ye 17 years ya ensi ho because brofo adaso no universal adult suffrage. When you're adult, don't go there. Eye empanimfo agro enunti na tetenoni efre bibi obada na saade na omo beye a yesen kwada ne nyina na saa na elections tie so ye 17 years na se wuni 18 years ya don't go there tena ofie na da wate wonka ho na emom se wanya 18 years there you qualify as a Ghanaian. Se wonso wo bekire wadwen aya adwenkire fair politicians wo moye namfo se yewura mahama wo hia yewura ba omia hwedewi a wo mo chia ne fe sometimes they hug each other wo mo hage then so campaign no ntini you may think say they are enemies who di agro tena ofie na di nsemu no who di agro ebusuya mesi ebre ne beso pani ye befre no ni fun bedum we enye dwuma. Try to activate your medulla oblongata adwene ma ne nya dwuma na ye your mind back o say aman no a war torn countries no wo manu wo ho aman ni biti se Congo wo manu wo ho aman ni biti se Cote d'Ivoire wo manu wo ho aman ni biti se Liberia wo manu wo ho aman ni biti se Sudan South Sudan wo manu wo ho aman ni biti se Sierra Leone wo manu wo ho aman ni biti se Rwanda wo manu wo ho enti wo de etena Ghana ha na se wonya wansi dia fra radio so
na yetakra wojem yetakra wojem yetakra wojem yetakra wojem yetakra wojem na aboa no wakana se wantimi amani a wopugu anapa mi bu bewu yesi aboa no so waka na se wantimi amani a wopugu ye ne Ghana na ka say anapa yi so wadanfo ka tiro se me enko ba bia adwene hu mienu anapa yi so obi fra wo se hia me wa hanu mo adwene hu mienu me hunu bibi ntina me kan bibi. I have seen something, that is why I am saying something. See something, say something. We are Ghanaians, we are not enemies. Anapa me de mo asem ebetufo anapa yi se onyonko bi fra wo se me enko ja me wa hanu mo ahwe yie na dwene hu mienu me pa cha ofun ko Obia na wo beye no enkomo bia obedi ni wo ofun so nso aya na wahwe ni ya ma me wate na obi wo hono mo a he wono no ontinsi abontin so okodi nsem hunu na emom ne fun ko keke me pa cha se wo ye mobile phone ko bi a eye nsem hunu ye takra wogemu a ye betire si ko no ye betew mame ema wo abakwasem wei na mebi ahoma no me pacha o emu anyina ho emu adoma nyina emu anyina na wono general secretary wo mo twerɛtwerɛfo eni adanko tie mi yie pa emu adoma nyina nkabom kubatan na wo mo twerɛtwerɛfo pani eni adanko rabbit na adanko nso na danfo pa eni wotwen kwabena janka na adanko edi ni birthday ana wo ma otwen invitation se wo mra ebusu atie mi ye abakwasa mu amedema we ene abasa mu amedema we matu din se ye boye ni kire wo ababunu aya na watie wate se ye boye ni kire wo a aya na watie me pata abasa mu amede ema we the story I am telling you this morning. Ube hu ni se emo ani mienu sanka ba ko ani da ho no mu a anka ba ko anhia ne kwafiri kwam wuo. Me pata enti na adanko na wo ye mo ani nyina secretary no na odi ni birthday. Ana o invite wo twen se o twen madam fo pa no enu nti ya bra bra ni any birthday no ebusuan wotwen ekọ no ana wotwen achechede enso edi nachi ebusuan the story it's so nice it is so funny na embom no sa wo de kwa adwendwene mu a me kan wasem pa me patcho birthday party no ya danko na edi ni birthday ana wo invite wotwen se wotwen mra bi wotwen so ko no wotwen achechede di nachi na wo mu kodru porte na se no ene abayo bi betwe na nyonko bi akoporte ase ene abayo bi ebedi na damfo achi akwakopiem ewo beach afibia no Ghana fo mabunu ko beach ya ba ku wu mienu wu miensa wu still ana wo mu ko because wo mu ani na ho me pacha wo bra wo twen ekọ birthday party no ana wo twen achechede ekọ ye na wo bra wo de achechede ekọ ye no because of say achechede ye invite no enu nti na osonson no ho wote ne ba bi din na emra wo mo egro no ye bro ntwene ye agi ye ne no wo mo no nsa sabre okusie duoku se ne wo si bu ne pa na okusie wo twerk amokuya etweke na akranti etweke nyasam ketwa na akra na trese emo ani nyina wo mo gi wo mani ewadanko birthday na se nenso achechede ya invite no nti na wote ne ba bi din because enya wono anenya official invitation no eye otwen na atwen ni din na chede ne koye so de esi ye ni emra wo mo egro no esan se wotwen de ye invite no nti na neje na watie sidwom na wodi asa otwen antelope na wodi asa sabra na achechede wakọ no ho no wote ba bi din isolated and wote ne ba bi din
Na ɛhɔ no mo na wɔtwe ɛba apatana so no bɛka kyerɛ akyekyedeɛ sɛ na wo deɛ wo ma mɛsa bi ana bra na bɛsa ana akyekyedeɛ sɛ da bi me ya invite me ɛyɛ wo na wo de me ba yɛ nti ɛsɛ sɛ me sonson me ho to de ma mentena me ba bi wɔtwe ante ne ho ase wɔse me ne wo na ba yɛ madam fo ne ho enti sɛ me ba bɛsa wo so bra bɛsa bi na akyekyedeɛ sɛ da bi krakye ɛyɛ wo ne invite wɔ mimi begya wo kɛkɛ hwɛ so na sa wasa abusua sansam no a akyekyedeɛ ka kyerɛ wɔtwe no na obu ni bɛ na wɔbɔ n'ani na akyerɛ no bet wɔtwe no wante aseɛ ɛhɔ no mo ana wɔtwe kwagye microphone na wɔsɛ ha no mu nye din apata na se ayɛ din ɛhɔ na ɔtwe ɛbɛkasa wɔ microphone no mu sɛ wɔne akyekyedeɛ na ɛbaayɛ na sanadamfo akyekyedeɛ pew sɛ wɔn pew asa no wɔn nso bɛsa bi ɛnu nti akyekyedeɛ sɔre gyina ana ɔka kyerɛ wɔtwe ɛwɔ edwabɔ na sɛ wɔtwe menwa nkɔnew minim sɛ wo na ɔde me baayɛ nanso mempɛ sɛ mesi dwom a mɛsa efiri sɛ meti si dwom sɛ mesa anhwɛ yɛ asa a mɛsa no ɛde wuwuo ɛbɛba tie nyansasɛm a wɔtwe kan yɛ o tie nyansasɛm a akyekyedeɛ kan yɛ akyekyedeɛ ka kyerɛ wɔtwe sɛ wɔtwe minim sɛ wo na ade me baayɛ ampa na mmom wo so me sɛ memra mɛsa no sɛ meti si dwom sɛ mesa sɛ esi yɛ a me ma sa mesa no edi wuwo ɛbɛbrɛ wo wɔtwe no meti si dwom sɛ mesa edi wuwo bɛbrɛ wo wɔtwe antene ho ase sɛ yɛ ka sɛ na wɔatwe by force wɔatwe akyekyedeɛ si dwom kyenkyena wɔ mmiɛnsa na abusua mohwɛ aboa akyekyedeɛ ne ho ne asa ɛyɛ so funny enti ɛmra akyekyedeɛ ti si dwom a wɔtutu ne ntoma ka gu soro na wɔworo ne mpaboa akyekyedeɛ hwɛ ne ho bi wɔhwiri kɔ benkum na wɔhwiri kɔ nifa wɔhwiri kɔ benkum na wɔhwiri kɔ nifa afi na edwabɔ na se ayɛ sɛ yie na wonim sɛ edwabɔ no nso ase ayɛ ɛdɛ no saa brɛ nso na akyerɛma wɔn mo a ɛgoro ntwene no na wɔn ahoɔde aba firi sɛdeɛ akyekyedeɛ ti si dwom a edwabɔ na se ayɛ dɛ na adanko a wodi ne bɛbde nso ate si dwom na afei agofo man ɛde kinkiren ana twene no emu ti yɛsɛ soe abusua wɔbra twene no emu ti yɛ no ana adanko ɛyɛ announcement sɛ wɔtwe wɔ ha no mu a monche no mfa ne mmra ɛfiri sɛ yɛntimi ɛnworo ɛwɔ bra atwene no ateɛ na afempo na goro no ayɛ denti no sɛ twene no atea monkɔkye wɔtwe mfa ne mmra na yɛnwan ne nwoma na yɛmfa nwene twene foforɔ na yɛmfa ntoa agodie no so na ɛhɔ no mo na mmerante akentena wam ɛbɛyere wɔtwe ɛto wɔn kɔn ho na ɛbrɛ a wɔn de wɔtwe ɛkɔ akɔ akoko no na ɔtwe ɛtiam ɛfrɛ na damfo akyekyedeɛ sɛ wɔn mmra mɛgye no ana akyekyedeɛ sɛ mebɔ m'ani kyerɛ wo ɛno nti na wobɛka kyerɛ m sɛ memɛsa no meka kyerɛ wo sɛ woanhwɛ yi a wofɔ so me ma mebɛsa a asa a mɛsa no ɛde wowuo bɛba na meebu bɛte wante enti wɔtwe wonti ani bɔ ɛno nti saa brɛ no akyekyedeɛ wantimi an rescue na damfo ɔtwe ɛma yɛkotwaa ne ti ɛwae ne nwoma ɛde banwe ne twene foforɔ ɛma birthday no ɛtoa so anɔpa yi Ghana ni bɛbunu tie miye wadamfo ɛbɔ n'ani kyerɛ wo nanso wodi akyire mboa wo kɔ biaye bi wo maame abɔ n'ani akyerɛ wo wo so wontie meboa anɔpa yi anamo bi a wutuo pani bi abɔ n'ani akyerɛ wo meboa ɛni bɔ no ɛno bi na Okogyeabour mebɔ de akyerɛ wo nso sɛ womfi anhwɛ ya wobɛhyia wo kwa mfirikwa mu wuo ɛwɔ bi birthday party ase nti hwɛ ni yie sɛ wanhwɛ yi a obi party ase ana wobɛhyia wo kwa mfirikwa mu wuo na hwɛ ni yie bɛbunu sɛ obi ma wo sika sɛ kodi nsɛmɔne a hwɛ ni yie na yɛbɔ yɛ ni kyerɛ wo anɔpa yi mabasam no mede asi yɛsua adeɛ deɛ wosua yɛka kyerɛ me na nso ka bi kyerɛ obi yɛnyina saa asɛm mu esu ne yɛmfɛ ntu yɛ hofo sɛ ɔman Ghana ɛne bɛbunu 0534 050199 0534 050199 ɛna 0593 40 6565
Me pacha wo ba mema wo 30 seconds. Me pacha wo gina so na tu Ghana babunu fo se ye boy ye ni kire no a ya wontie ente sa de a obehia ne kwafri kwan mu wuo efri se ye boy ye ni kire no wante ase ye kire na ase nso a wantie ma chen Yeah. bodi kire me wadaroma Ofa tiate. utiate ma mintie o Ofa I'm sure need my power ye. Afutu a wode ame de mpemfo bu bebi se obenyansa fo yebu ne be yan kana asem. Ndi wo ka kire ye ni nyina no. Ya de a eto asum nti obadwumba utie wo fa asem ye afa ne fatu hufo se sabe abato we wonkodi obi achi nkoye tutua se ye be wi ase no ne bia woda ya friends sawom nti se wuni akwa na obekwa akofa ba se wodi tu hufo se wo nkoye ntokwa wo nkoye basabasa ne watena ho ase bi ko nipa na wo nkodi na ti no ye be wi ase te se de wo fa kan no ne ya fredi phone kura no a enya de aye hunu ba bia na wo no ho akwa adwam nti wabu ya ba na pe waka ye nyanta sem waka ye eyi ya friends asum sem ye betie de ato ye kotoko mi ya de aye ma wa menso medase ma chen. Hello, good morning. Good morning. Bodi chira me nto aso. Efrem blasa ngeke kizo na tarka. Ma mintie o. Asom na wo kan ne eno kuretrodo mo yanhwe aba betwi. Obi ba hye wo se kọ na kwaye we. Wudi akire ukwa wanken ye wakwesi okwansi mu gali ya ma ma ne beni ba mo mi beni Obia beni ye ni bi no wade ebo yusu ye nso wa wanhwe ho ye ebo yusu no la asio no we ba ko betu that's it. Menso medase me pacho mama wa basem de na wugina so asadesua de atu obi for ma chen. Na me jo so bodi chira me pacho. Some kwame wusu do na first progress me kasa fi chebi odumase ma minti o mfiri chebi odumase asem kwa kra me kan he eni dre ida wafa ko eni pa so na so wu ya uni ni abenya echeche so na afi ntu bia ma na ni na ho da afi menso medase ma chen. Hello. Good morning, sir. Good morning. Bacho ma no so kakra e ma me Morning wofa me pacho bodi chira me nto aso. So if me lawe ni kasa fisha usuduku osuwe. Ma minti o. Ni fi ka edi achewa no fawe. Nyame nhirawo. Ni efutu ni kwanpa utreye ni. Na panyifo se na ye hia wo man no ma omu be kasa etre emabu no na omu ati. Na ye sua di ewom. Na nanu ya bibisi wo ye krom hanum ewo osuwe na meka no. NDCMPC emabuno no omudi asie ni enyimre o enya adiketwa esewani enti nyame hirawo no ba hu ban na ne wukan obi ba gina je obeka se ne wukan unim ne wukan ba nyansa sempa ni futu woman nyame ndi weti no kan hu na me da se papa nyame won hirawo ma chen Mejo so me pacho oda ma bodi chira me Medindi Yemano akachiri chama bebo misisi onungwa. Maminti o yetu ya hofo. Okon an power sama o futu sama o de mai wa ma mi hu adwire mi pa. Na mi shrao. Men so se futu sama na o de mai ya na kwa we mi so me de bema memba. Mi susu se me ma so de bema wo mo so mma na aye generation. Oh, se wu ni futu fo a wu twemu obi dan echi na o te se obi to ne bafo a na wo afa bi dia to ko twem nyame nka ho on hira on tu nkwandem meda se machen ya wofa mpacho anti comfort ma mentie we wofa misu se futu na meda se pase se futu no de ama im se futu na me de ma menuanum Ghana fo nyina so ukoto wa ba wie pa ko hye wo dem na DLFM DLFM ne ebe ko so nyina me gidi se wo beti wo
FM station na TV station the mini anom so obi baba bama 10 na 50 Ghana na 100 Ghana say kodi e basa na wo de wo nkwa akotwa so me ke no de odene ma akosie wo bebi o na wo de wo nkwa ma na say wo de wo moja ekotwa so apa adwuma ma obi papa nti mitumi nuanom mayo nyina afo ne mema nyina afo say yemfa we nye futuo ina pa we futuo we de me afa me de obi so mfa ne de sa ye da se ne futupa na menka ho menso me da se kafra went me nyina so Mame Enfaha 0534 050199 0534 050199 and 059340 65 another 65. Machien. Yeah, maybe offer. Bodi chile and you answer this year. Papa. I see. I was me tired the last week. Yes, I can my friend and my cancer suggestion by me now. Offer Obia or him crooning. Nanka Miss Resse, some pimpin so a green. Said the one ye bebo. Nanka he be a macro man and say, Sabatwa ye cotre adribro. Obia hen fibia will be a film. Na ko bia man kro man se ye dia sungie na ekotua ba no ye Ghana ye wo mu sesi ye ti edin obi nya Ghana ye nso ye nya sa sungie no ye se ye meburu titi ni namfo yenko ka yenko di yenko nom ye se wo ye meburu titiro na o me bibia nya sungie mu na futua ben obi anfa ntu ni kotudwem ofame da sinyame israel ye bompa eta o my Ghana chi se erade man nsaso na bibia anya sunwie mai amen meda se papa mikrom ni bomfa nyina se de hye na nananom ohemfo no de wo kan wo me wo mo nye efiri se wo he na wo he nanim sanka wonye se adwuma mu a wo man no wo he no wa declare ama political party bi dadaada entomo no de ebinum atutu no kwa ahenema no wo mo na agusu kwa akonya tuntum no wo mo te so kwa ebinum te so kwa he wo mo adwenem eye eshi urado any no ababa se wo mo adwen no we Martin ya uro bode kira me ane ento aso mfiri ha yentu yahofo ante mage ni o ante mage ya me sra wate ya no pe ya semo a wo de ato ho de ya sem papa na senka mebun ne befa ene maba wano no mo de abowon bra enka beboa won fisa ya no mo de ya ye de awiu fisa wotena ho mapani bi be hye okutupan kotamba log boss bra beji 50 Ghana wono ne ba ne wan ya beto abai won megu abrochire won nto aba ne kura bi won ko na wo de wo kwa akokyere wadwen se we na mepe no na wo de kire se kona kotamba log box na wo kofa na nampadu bo onwum bi o wo se wo yo unya ope wu a wo benya enti no nipa bia nto ne ho fo se efoto nsakra nipa wo ensore towa e na wo behu enti won na eya wo sa no ya do kotum a o meyiw enti maba wa ne mrantie monti afutuo pa na daboa moda atwe montna wo ma politician fo ni nyuso mo wo bia wo party a wo pe na emomo no yusu wadwen na fakoto waba woto wi a o de ebrefie ebo 5 akogina ho ye kenkan akrebi ba akomie no behu no wo party anya kofie we nya kuro we nya ne okoba atwede ama police akyere wakotom amabu yesramo momo da achio eno nti na me ye kyere ya dwense wo me da fanentu ma presfra amada achim ye apie enti monkoto ma ba sumdue mu na momra fia sumdue mu Okogyeabour oni nyame nya dwuma why dia lawyer wo bia metia no momra no metu mabo ne koma me lawyer beje oso meda asiante mage ma chien ya over madama Kofi over mamentio over emi dia ne de me ka bra na me wo school teacher ni mi ana me ye bibia ma no so over due to me condition open obia hunu sana ye nuanom politicians for amote
So on your politician or a teacher new, and so end the penami huno sana we more so heading. That's it. Over sometimes I am in charge you. Ubon Christo ni kusiada also on kwa sorry. Na ye rally no di etire. As we busa also politician you. The baby an account, no fasting even account. So that we own my hey, need to go to pool. A better ja, woman be kasa, so no woman party A. So that it is services sometimes in a young boy, it doesn't make sense. And see, I may actually ye. Abano O2 fine, 1 to Obia. Yen far uncle from the goods as I then I want to. Any Rabiam. Nti ye you tonight ban ye hwe bibi na fa ya na mo e man yankopon of owning am yeduma meda se Kofi ma Diamond City for da se wugina wo man na mu we your representative e wo Diamond City ashaman. Good morning Ofa wada ma bodi chira me Ofa abrante action ne oyibi action ma minti o ya da wase papa ene kasa kire ne afutu na day in day out da bia afutu ba nsam foforo ba no kronya me anim ni oman yese ebekoso ane fakese nyina ejina emabu no so se de bia moma yenya antiye no nti ofa no kroni me de me sori am hye me getu me ko adwuma maba beda eti yensua bibi mfrim youth ne yensua bibi mfrim pa na yeda masenso so ne afutuo na me nhira wo na nya me mama ho de na de bia momfa afutuo mra sa me yo sure say abato we de be wi asundwe mu boko asomdwe ne de ye be wi obi antime nsa Ghana na emom babunu a wokọ padwuma ma obi papa obi maame na wokọ gina ho awuo eno ho asem ne ka Ghana de obi ntime nsa no agi nyame good enti no krepa no krasem said mmiri bi atwam tachiman obi kokukuru box ya ye bond to ekuni ti yemfa sa ne mane nyina enti ye hofo ofa mo ne nyame nya adwuma mo nso wo ne nyame entina wantimi anyina so kafra 0534050199 059340 65 Machine. Yeah, near Derek McAfee, my new town. My minty o Derek. Our phone, Akla, and says you will be answering Yama. I say, Unimunyansa. Na say, wow. Now, who's Yansa na? Obama Biama 500 and 1,000 say, for ye be bonny, be not 1 minute whom you know, shepherd, ye do cool ye. Now they are. I say, wow, I'm kono be melody. Meda se papa. Ye nyina so ni entu ye hofo. Efiri se nka chechede ye bo na ni kire otwen no. Sanka wotwen eti anibo ankene. Enya ne se ye dwa ne nwoma e de aye ne twene foforo yi. Efutuo nsakra nipa agisa nsohwe ma chien. Na biya. Bodi kire me. Sotete, wa sota gwa sodu. Ma minti o. Nya. Hwe efutuo ake papa. Na mentia se genya na nipa wa bi na kenyo. Wo to aba. Wa ko faba wa bo to get that. What about say? Wo nyimu prebias ye na nyen no ye fredicate bu nipa o. Abato oba yen animu. Obi anim ana o ka se bi aye fapa o ka se. Ye ti wa o ka se o telephone so o me check wa no wa be hu yes ah. Aye fapa. Wo ye se djuma no so a. Wo check wo that telephone ya ni so. O to di mo. O se no man set wo so. When you set to ourselves so prestigious, I don't know anybody here, but I say about what you what you come as 2 days ago. What check what if we were telling now some na make and run the question of point to the question people. Yeah. Hey, papa we went to me and you know so. Ebusia ma memfa ha ma chen. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho, we are my last caller at this point, Martin. Me jo so me ya. Pacho bodi nchira me nto aso mfria. Ya frame ma me Africa so. Ma menti o yima. Ana president da wase wana sistema odi abre e mo de mu nam. And enkomo mo me kwakoto abanko e abrabo mu nsem. To bi ti bi obefa ba wo mpi ana be bo na abrabo mu. Aboa ne ma aboa ne yire. Aboa na mfu bi onu me na tibia. Timi se Ghana megunfu
mabu say Obia about some of a you bit side life. Life we don't want to so. O effort have been make you have when a bemo DA. And your political party been a bemo DA. To be soon we say, can I use that I know? You madeno, never may abra on kind. I need you of labo. I need to make a body in shroud. Men so meda se papa me pacho me producer say me fa wonye last caller nothing yen to aso ma chen. Yejo okun. Ye desa no ma no. Mo apo butu say yo. Nya me dia che me. Ye de wura bia se. Ameso SK dodo wani. SK ma me ntie o. Ameso kaka me so wo ka kire me nuanom ne say sisi ya no. Wiase na ye wo no abrabo no obi mo ma obi. Eti ka me nko amadwene de a nkenya du 7 December no wo pa wo fi se wo kontem na be ha dwen a wo tame a ebo be 12 a akokora wo na mboko wa ko di ula so wa to aba wo to aba wi a wa sa na mboko wa be se wo fie wo radio a wa tam radio na wo tie e be se dwen wati no wa dwen wanim se tisisi me koye basa basa na se me manwu na se me pra da dan ma wana na be kwa aba na me na me baso edibi anu ni asem no ana se sisi as me ko she efi ase a wana kwa na baba be sra me ofi ase ho se akonye bi kwa na be ba se me nko aburuti ase me life asai nti meburu no omo yentu ye hofo pa yenhwe yentwe ye fi sa politics ne ho party A party B no yentwe ye fi na ye fa somdwe ye den enfa mo man na man obi wa Ghana ha so airport kora woni mo nti se nto be tie ofa he meda se me so meda se amo aya ka we na mente ne burofo den wa tem ne burofo na puto ya puto ma ya mi hu ne burofo na aputo no wudi kotwi mu a twi no wo ti ase se de ade a o tem ni kotwi ma ko se me ka se na so on ti ase na me aputo enti se obi kan se na se onipa foforo nti ase a ye kan burofo sen I don't understanding. Nipa nti ase am understanding. So what you have to say? Enti no ya understanding. Na na oti ase a e no so ye kan sen. And ka what you me. Yeah, me da say Ghana for. Ebusua na nakwa me ampadu oso siantie. Sientie ye say wo a wantie no kasa no enye soantie o eye se antie ye say o ye ka kire o ana wantie ene se wonwam atuko no It's DLFM 106.9. Eniano meni mi sientie eniano and me no sientie DLFM 106.9. me pacho abasam no amede ma wo no me sheda ti anwum wei eno na nana kwa amempadu gina so a wode etwro sa anwum wei wato din se antie yesew ana wantie abakwasam no amede ma wo no eho onwum no enie muntie DLFM 106.9. And me no. Yes, and me no. Abua chichire ko be no otwe a friend kwa bina. Woni no na tie, woni no na sisu ebribia. Ye na da prubi, emue no kwa puntu biase. Na sa puntu no e just a born of free. Hey, Sadia weapon one semper, what you want now? And I'm going to do a point to us on. I broke a 7 minutes away. Or just so passay, they want not to see him. Or say, Piana, no, my friend, Chichile said, go Piachi, was so concerning me. In my attitude, my said, Madame Papa, and I'm here, Munti, me person, me so. If you say, Piama, Sama, and no man announced I was a
Oyankudi oyankuo, minti minyoboni, inti jebri biamarenka. Achikira gari hotia sene, akosu ya achikira uro, kusi se wadia memepe. Oti si jwemo, mama ya achikira wone osa, amanfu nyina danoko. Nazo achikira baba, nakachira gokoma no se. Momi amonsa ye, efiansa na krono bede, efiansa na sana tuto, efiansa na sana pamena yano. Achikira sa ya onyada ebe. Afeni eba ene se, kini ba kuli mlese. Esi ne sensa wa ene se, okobe jansi ba manie. Wadi amanie to sibeni, asema ono so kaya ne se. Mwamnu sa kini a ebe, efri na nanu so besine, abue biang meni wa. And it is a watching on my. It's when I'm watching on her. Any emotion in your manual. And one of Okogyeabour. It's DLFM. I'm only me going. I feel like I can imagine. I'm so much I say. Okogyeabour, I saw me kind of way. I was the chicken in your power. About France or Palico, so I did not know any children. Ochia sa kwenye wewe eni ano meni misienti eni bina swentia eni bina anyumna de kwajo oko apombo kwa de ya me adom kwajo utie anyumunu mu nsam kakra metie pa na me won news mu ho nyina so na metie de ekoso I say na oko matete kakra sa say o hwe na se de wiase nyina ye na omaga na bebu no ebetena se na ontime endwene omaga na ne kanko ne dache no no wankasa na dache na brabo ho na obetena se abonitiri mu pose kwan bi ofa so a na manyoko bedi nkwanem enho dadwe ne hia ne de na mhunu so ma no ye ya kachi woni mabim tituru ne mebunu no efiri so akon se wonna montre so na wutie Ghana for ne binum ne ma wo no moye na bibie ne ho edi dance se Ghana bebunu bi asesa na adwen so opese o ma we ne etumpon ne kwa nanim wonim de bia metaka se ade ba ko ama MPP ne NC akwanya ama o man Ghana tetere ne kanko no wo mani enkuhu ne nyina ye firi Ghana mebunu titiriw okunu mi se o mana yetimu no e man do so se ne mema ena mebunu so do so se ne empanimfo mo okurum ha aba no ho ama na eto mebunu basa ye besi ahwanam na efa wonom so na esie bebunu enti eba ne sei sesi a wo hwe wi asa fa na nyina hwa beto do kirem sei o ma ya mebunu na adwene wo fom pa o mta andwen enkwa akire Ghana to so nwotwe o ma ya adwene ya ke ne wo fom ya IQ ne wo fom e wo fom no yes Ghana ya to so nwotwe o ma ya adwene wo fom e wo fom mebunu mebunu adwene wo fom Ghana to so I think this report by 2 weeks ago, right? Yeah, sure. Oko abato Ghana ya jatum se ekono kamam kabi enti no wei ntokwa bia nimu some people wini a ye nyina Ghana no yete o man mpuntu no nyina ye pe send this wini a ye nyina kwambedi akon wini a alankodwo kiramante wini a ye nyina o nyina ye Ghana fo o man Ghana da chen ne kankro ade abako a yesi Ghana ye democracy ya adwena ntumi yankoso ye ene se yesi yesua di fra America fo no ho omoto abawi a politics ni ho bio nanso Ghana ya to abawi mpo no ma ba ne teso sabi nsem hunu sei bebu no ntene ho asese o ma na yatim ne kanko ne mpunto no enyina mpipi ne ani siso eye ne yankasa tinamufo no titiriw ne mabunu no ema obi enadao enkoyi wansi de sede afrefo no kan ye ne mfa nkyerɛw sede ye ofo Okogyeabour Ocran kyerɛ wo na nwom ne wabɔ no nsɛm so abasam na ɔde asom wo no hey abato abeto ɔkɔ wotwe mo tan sede tie biara ye de wi be scapegoat abato we mu sande tie sede tie bia obi betena se ejeja no masabia manyonu bia fa no ekwa kontokwa metu aka ne ma na wu kwa se ne amanyofo bi ne ma no mo bonto na mo ka oh ye to aba nwa man kofie gina ho na fo ani kotu awisi ehwe mu bi man kwa gina ho akwa pem se be kenkan aba na wi na wo no electoral commission no wo na ahwe so party no papa na teye ye to aba ni wi na kofie no omanyoni bia ka just ya tu wi man kofie gina ho ne yen kan wi hey
I am time cry. But coffee, Kojo, Oko, my young Claire, a dear Biwaha. Ghana Mranwa, your friend in 1992 Constitution. A caddy. A 51st page, Equapim the last page. Baby, I'm putting on my actual say 2 year coffee. And until now says I woke baby a 2 baby anoa. Ye de ahoma etwa baby a untimi ntra sa ahoma no obetra na wo wura makoto waba. Wo ye Ghana ni a emre bia nse wo sa wo 2 year akofie koda kojo. Wo 2 year emra na kire say wo ye Ghana ni wo betimi agina ho na embom don't disturb the process. Emra na say eda no aye to aba na ntina so ahwa kojo. Ade e becha me akwakoto aba. Political campaign is easy. We are open campaign na emra ne tiawo. Eda no emra ne say wo kwakoto aba, eda no aye kwakoto aba no. Party paraphernalia, ebi ye party colors, ye nche party t-shirt enkoho. Ye nfa party branded vehicle enkoho. Ye nfa party flags enkoho. She watade ye wa watade fa koho. Enunti emra no pode kojo mayanka Ghana ni utuwie na se woni bibia ya na se wo feel se obegina ho a wo betimi agina ho na embom don't disturb the process wo disturb the process no a wo page be ya police for dia kwadwe nto aso oko de wa kan sa na tie na mmom no yen hya ade enso wensin so empenifo te sabe brebre ma amane ema eni say da ye to aba no ko electoral commission wona na misi fo mu gina mu as agent wo ho ena political parties ni nyina bia so woni agent. That's right. Ono de obeka ne ya adwuma wa wo kwoto wa bande abeka bia na oko enya adwuma wo honom ana meboa. That's right. Enti wo gina ha wo de yen. I mean wonni say de ebesi ho bia no wo ka bia nim enti gina wo gina wana so mfa so ne sen me bia me free ba no because okay. Party ni woni agent wo ho na betumi aka bia ma party no de wo beka na enya adwuma bio so wo gina ha opeden. I mean gina wo gina honom no emfa so ben pa na was me madwene kire no wo betumi agina wo ba se be ya Obetimi agina ho din aka wano atum ahya wo ho so na ho na asem ni fire no entim na hunye agent a wo ka bia nimu no ada na nkofie ko ba bi nkwatena after all ya to aba ni wi a television stations eba announce radio stations ba announce wo beti de koye de open asem din kunim a momome na atwa fam ankwa ma wo so nyina betena se na ye de akita de atade odin kunim na chefi se Ghana na ye nyina ye pene den ne kanko afi na mate wase okay because gina wo gina ho no ho sanso bia ni ho abekode ama abato no faso bia ni so ma wo gina akeke faso bia ni so because untumi fa bibia nka ho bi sentina mpane se abebie wonyini sade yan wonfa enka ene srade e mankwam sanete anti ya besrada sade ya tiefo na di kaka no ya besre ka na ye kan ekotodwe egufom ne yensa da yensa yem Ghana babu no afu abato yi mankoji obi wanga na sidi enko ya ho ageman ametuo nkan mesra wadadwene wabusua ene woyere na wo ma ho ebi kura mpo oko obi di obedi mpo eden nanso oba ne ho ageman abatuo we mu ekodi sabi nsem hunu matu aka na na gya na busua honom ye besra wada ma Ghana daate ehia ho ne bia wunwu ye no ebi mpo na mpo na ebe fa osoma Ghana agenkwa abeye wo enti yentu ye hofo na abatuo we enya asomdwe kwadwo oko menim sa ye bedi nkomo kakra na obi ama me popular request ewa ha lawyer Frank Afrifa ese on monitor program na no pay na lawyer baby awo bia na ye tia lawyer say anwom na me boy ne se yantie no wo besra mi ada me mbobiem e ma no wontie ma me mbobiem na nakwa me ampadu wo se yantie ye say wo a wantie no ene de awie wunie It's DLFM 106.9. Indiano, many missing, Indiano, and me know, yes, and me know. It's DLFM 106.9. I'm watching Chilean Kubamin watching a friend of Babina. One in one at here, one in one is a sweet previa. Yeah, that proving, and when me no papa to be as I put on a just a one of friend. Hey,
Sadia weapon one semper, what you call now? And I'm going to do a podcast. I'm going to save it away. Or just so passay, they want not to see me. Or say, Piara, never frat it, say, go Piachi, also for saving me. In my attitude, my watching say, Madame Papa, and I'm here, Munti. Me first say me so. If you say Piama Sana, and the man announced I was a venue. I am good, I am poor. Minty me your money. Into every Piama and come. DLFM. I did not get out here, Penny. Of course, we are Chichilla Uru. Who sees what they are. What is the dream? Oh, my Chichilla one else. I'm out for you, and I don't know. Now, so I Chichilla, Papa. No country, I go for man, say. It's DLFM. 106.9. If you answer, I'm going to bed. If you answer, I'm going to do. If you answer, I'm going to come. I did dress as I own yada. I've been here by any say. Can you buy film with swing? Internet says I want to say. Okogyeabour Johnson by my dear. What the money to see when him? I say, on so kind of say. Mom knows actually I have way. Every nana so best. I'm way young many one. And they say what you want. It's when I'm touching one. And you're munching in your man way. And one over Okogyeabour. Now, money me coin you. Of I say, I teach them, you know. Now, so much teach the kind of say. Or keep a break, I saw me kind of way. I would be eating in your power about France or Padawan, so I did not know any children. Or just up when you were. Any no many missing tea. Any no, any below, any below. I'm a paying see why ain't you no and ne yes say what went here and ne Koyo ya kan ho akanfo wo kasa bi se wa pere na so eye kasa emu oduro ye obi wo mo a utu no fo a sa na wa pere na so na eye kasa emu odu papa pa wa pere na so ye kasa kire babu no bi nanso watie pa ewura na som nanso wa pere na so se beyo se wode beye adwuma na me wofa menu buachi yadom kojo me wofa monitor program na no pay okay yada na se the chief executive officer Emma GKM Engineering Company Limited wotie na no pay na wose afutuo no a wode ma Ghana bebuno no watie ni yie pa na de wofa ede beso so amaye ne se wose se nwanwa hwe no ho so yi a wonyini edane tope sanete wose mpanimfo no ayedi wo mo achi no na wo mo abrabo etese ye ya wo hwe ne ho so yi wotie afutuo nti nene waduru ba bi a ene wo yi ye wo mpanimfo no bi ho no mo a se bi ye mpo ya hyase na ye papa che wo mo de but they were able to manage themselves koyo wo mo tie afutuo ne kasa kire eno nti wo ye babu no a enhwe enewu situation ne nkasa de aya na aye na wo so hwe wo so yi a wo kina bi ebekoye wo so betima be ye pani ama wo bi nso edi wachi na emom se ojeje wanim abatowo imu na ojeje wanim eye wo ho gang leader wonim wo da ache eno nti me wofa menu buachi yadom wofa yada se papa no pay ye so your contribution and your advice to the youth of Ghana. Nyame wonsra wo. Ye tia wo ne wadwumayefo ni nyina ewo Ashoman GKM Engineering Company Limited. Wofa special good morning. Ene wonso wo futu a wo de ama Ghana bebuno. Kwajo oko me ento asomfiri a. Enra the senior most soccer team, the Black Stars of Ghana. Enra ye kwa akono ye sanke bebo ye homodi qualify for ako Morocco meboa. Me nim sportsum ana Black Stars me nya daje enkodi wo mochi e wa bra pona egu market.
Hey, me di bedi blaster chen kam di bedi ponachi. Kope pona benwadi. Asempa. Kwadwo mamentia ye nua pani kwabena bobi ansa. Okay. Accra FM. Oh, all right, senior. Wo pe konkonte pa minua no. Chense odi a onya ebi. Say. Kwabena. Senior me mo acha no pay. Kwadwo nim say. Bobi ansa. Bobi ansa so no. Udi fried rice na nemre. That be asem. Kwadwo if I Commander Boham kwabena bobi ansa. The old lion. Okay. The old soldier is here. No. Okay. Ye nua pani kwabena bobi ansa se wono wote hoi. Udi fried rice na nemre. Udi muto ne katekwan kwadwo na nemre. Opa wo fufu di na nemre. Ne dia na se obenya 10 Ghana cedis. No akoto konkonte powder ibi. Oto 3 cedis ya. No atonse sawa no aka ne konkonte. O se wanya aka. Wanya dan adam se wu so ayedan fako. Eno so ye. O se brana wo. DLFM. Ya wa na wo bo bra. Ena de wo ya wasum bedwo na ho beto no. Ana obeye. That's right. Enti enhwe obi asa ho nkwasa asa. Enu bi na. Wunu akote atotede kan ya wanti okosa nkwasa asa. Ekwaje tama ni o. Sa na tie. Enti senior ya mo achi anope ya da se. Wo se hey, wo na so wanya o mansia wo da mu. Wo na so wanya we condition ka wo da mu. Hey, wuwa fako. Wodo odini konkonte wono obi ani azam. Babena bobi ansa. Kwadwo okun fa ye ko otoado hoy enra mbo enchirechire mu kakra sesi ano what is the stance of Ghana and otoado? Okun meda wasene akwanya ade ama me na ade ba kon atete sesi no ohun. Oman Ghana yen football ankasa no. Na anka ye ka bi mam ha sei pa say football nations a won magidin a. Na oman Ghana e ka ho bi. Okay. Ba mpempra me no kese de ye da form team. Ghana yen ka ho. Ye ka football power Africa ha sei de a Ghana nka ho bio. Efiri say Ghana football no kon ehya ase ese ne nne. Ma me mfa nko wachi na me nko 2014 keke. Fikire ha ya. 2014 emra Ghana nya kwanya. Eko 2014 eye World Cup ne bi no. Ghana for beka nsusanso bone ye koba ye nti ye ba krom ha sei no. Omukọ chesi kadiye emekodu baabi. Kobra ne tumi kotoku be baako. 1000 Ghana says dia mensensem pa ye be ye coefficient of 7 ukrum ha. Kwasi ye ntachi abreso Ghana ha. Be there o se be there. Coefficient of 7. Omote committee so mo nkwatena saa 7 no so. Enhwehwe mu. Man ye hu de ntie nam so mesa esika no. Ekoba ye obeka ya. Ghana meburu ni bi kɔbɔ asotro. Motisa mapaka ye pa no sum. Ye ni ya brante we Suramuntari kɔto asotro. 2014 World Cup na sesa obeka ya. Emekɔ ye nsempi. Ena ye nua ba kwen Prince Boateng. Kevin Prince Boateng. On say o man frɛ ni bi o. Sa tournament na mu. Na 2014 World Cup no. Na okonya mi say ye ho say. Sa abadwoko na mote so mo hwehwɛ sa pro ne kankan na course no kon ekosi say bepem ne. Yantimi anso anota. Any offense a coefficient of 7 no. Yati committee. E ho na mpanyifo beka che say coefficient of 7. Bepem samra me no ka say yantimi anso anota bepem ne. Mametwi ho adwen si asem bi so 2006. Yanko 2005 mbomba ne yebo 2006 eye World Cup qualifiers no. Ghana squad a the boy no na local players ebi wom. Jojo na obokotoko na odapo nim. Haso folk player bi ne fan eye Daniel Coleman no ka squad na ho do wanya bi ambobate no ka squad na ho. Players bebla na omaka no mo ye local players omako bi Isa Ahmed mo no mbokotoko Hamza Musa nam Hamza Isa also. No mo nyina bokotoko that time. Enya kwanya ekobo bi yembisa ye ho say die enti na yebo national team na local league na yebo se Ghana Premier League no players na ba kompo ndima obobo ni bi ema yem Black Stars me ho so no yebo local league so no at the prepare the future of the Black Stars yes sir sanete okay okomesa ho fa nko 2009 DLFM 106.9 we are seeing na football World Cup no etodwa wa Egypt Kelo Mont ne so ena Ghana nya kwanya kopie mu lo present Africa Ghana jina mu akopem say ye ne world best team eye blazer e call finals Egypt yes okay Emma Ghana to me jina mu de 10 against 11
Any Brazil ne call finals. And Nana Samia J. Edamua Daniel J. Right? Yes. Emma Ronaldo. And yet Cristiano Ronaldo and yet Ronaldo and Casa. A train no a share in the go be no. Oko adia ba kwa woman say 106.9. Sa squad de ko anya mi say ho say na falling base players we na mo yesen. Then the je demu. The day you buy ye abeku kwansa run for the say Dominica di ya no mo no that time no bo Heart of Lions. Pando heya o. Yes, be bo kotoko nyina. Samuel Inkum. Yimanu ajimampedu no bo kotoko eni bi. Anso munya kwanya kwa mo no ne. Muhammad Rabiu no ne Daniel Adi, David Adi ne Daniel Ato. Oko squad the boy did one na local base players nko a. Be ye me say ye ho say tournament ni kwa we ni ho na je ye. Asem no. Oh, hwe corona ya team no won. Ya adwen say ye nka na kura nkyere ye ho Ghana football na sentitiru no. Ye fa Tanzania nyina titiru no fa moje efe no. Wo mo na problem ni nyina afiri ono ho na eba. Woni me say ne say ye fra obi say Ome ye GFM Ghana obeda eye Ghana Football Association na no a de open no ye. Ye obi ma ye fra omo say eye Ghana Football Management members. Say ye fra players de omo akosi akan ya omo no omo kire say ne me player mo akwanya say anya hwe me player ba ko besi akan ni bi. Say wonimbo management member player nti say de tibo so be Black Stars ni bi. Ene ye ne. De asie ye nim say ko eye coach Otuado no. So when we say you man want to me nya na say ma kwama won janka say o page down na ka tira Ghana for the man menya den menya every say intimidation be koso once ya fa say be ya tene ma eye Ghana Blasters coach no say be da no so when we say you man ya ma wo kwama won nya you man na ka tira Ghana for say ya mpinti you man menya sa what na say me tire won say dugu achi na mpinifo ne tire say na ya na ma wo ye ne sunsanso na nkoyi a me a metia yi obi a menim ne ye coach if say won na ate bench e ma Ghana Blasters team no hey Ghana Enquires nyina ya football na gu ni nyina okome se Tanzania yamfa moji ye fene free say Ghana local league no magu ni say to bisa ho say when was the last time akotoko e qualify for Champions League when was the last time Accra House of Folk e qualify for Champions League ya kwa e bo e ho moden e qualify ye mpo free group stages nim ye tikroma Kadiego ya o Kadiego e free ati se Burkina Faso be to she kotoko so be share no eyi ni free mu o eyi se the Champions League e wo Kumasi ewo kroma enya tan ena kotokose na eko omo di se na matu ahwe personal interest ena eko so Ghana football mu obi apodi obedi ya di coach ni ya fa na adwuma pe coach ni ba place ono no pe no de pa asa obe fa se play we na me pe no tisi wo gisika edi free obi honom ase ya na kwanya ma na sia kan ni bi hey wonim wo kwa Senegal mine na ye ya football ni ya ka so mahu no ba Senegal ya Morocco football team no and national team na ekọ na nimu ne nyina da no eye fundamental no basis na firase football ko obi anim football be ka kire say transition football na ye transition ye free under 17 ye ko under 20 under 23 aka ansana ya ko senior team proper no but Ghana ye mi say ye ho set sen wonim de ma Ghana 2010 World Cup ye ko boy ye ho modern pa e qualify ko du quarter finals ne nyina ne say 2009 squad dey World Cup 2009 no squad no mu almost by 90% no ka squad na ho Samuel Nkumkobi edi ya Kobi yimana jimambedum nyina kwesi akan ne bi the day you ko bobi squad ndo do na no ka ho bi Jonathan Mensah munya kwanya kwesi sa akan ne bi na Ghana bo modern qualify ye quarter finals na ja Swales therefore ya da edne nsakwa yi boy free po yi magana ya fene symbol glass ama yantima nya kwanya anko bebia na ye pese ye ko Suarez symbol glass yemi say ye ho squad na ekwaje 2009 World Cup no na emu 90% ekobọ 2010 World Cup no be South Africa na emu dodo na ye local based players ene ekobọ South tournament no de na free mu ba but ne players na makwa mo no ne a wono manya sika di asisi amekesi no obi ni manti salad a waje no Ghana for sika kekabo ma hwe nrufa e okrum ase na sa nipa ne yama na kwanya se wo mo Black Stars ne bi na ye pese ye local league ne ye na nso ye frɛ national team players na ye ntumi frɛ Ghana ni bia wo bo na osi aka wo Ghana ha se bi ye frɛ obi a na pese o kire me se Ghana football na ye okobeze na ye di oti krom ha no mo pese osi aka no so nya sika ne bidi ono so nya akwanya kwa mo no ne ekopa sika de hwe na busuafo no wo ma na akwanya no mo de waye yawie na wo fa no na me
What frame is a mabo can say be na me sika meje pate obo asnas. Hwe sika waje na month. Enti o fan hu mesi woni yemu ne namu ana. Onye. Because when you lose no position na ho be kire ne pa. Enti local best players na ono obo no ball na ni abere so person kwa mo no. On na ni abere se yem na kwanya obeku no ho se be yo so benya kwanya na wakwa mo no ne. E na Ghana mpani for GF for na transfer aka kire ze dabi. Wo ye Ghana ni asabe. Yem wakwanya. Adi se Ghana memu na saa no mo ye ne saa okurum ya se ya. Ghana ni na nkasa adwuma ekwaso ani yegu no. Broni ni dia ba na ekwa ne nkan. Saa na wura ya football nim. San nyonko bibini a ote Ghana ha. Ebebo boy nya kwanya kwa ma no ne de. Yemfa broni nim la no medi ne wonko. Sabi nsem hunu se ya he. Ghana football nsem penifom form na nsi form. Anya ya legi ni ye dia ya okun yantu ya adwuma mu bi kwada. Na krom ha pani bi wonan no de asi form. Sa football na obi na hweso. Nam jasa sana de ohweso no wonan. No nan offensive form kojo. Keto kreku be ka kire Ghana for say Ghana for ni Nigeria kwesi akan e wo Morocco. Yakobo 1-1 te bi si da. On tene ho ase koji di players na tem dressing room. Endra akan yensi ni wo Ghana ha. Enya Accra Sports Stadium ne ball match no. Kojo okon. Ekozi zei. Kojo me ba. Se wonya on sumo man ya. Se Black Star no e o man na Ghana. O man dia. Ghana Football Association say a state institution na me boa. Me na me ka kire wo. So mami musa common sense question we. Bisa. Say nyansa ni mu akwadwo ka kire me o. Me ni bo na chi bebre nti na bia de bi busa nyansa ni mu a na ma ka kire me. Why? Yo. Kwadwo. Okon. Yes ye ebu oman a. Ye ma positioner. Mpamcho me cite example bi. Enya ne bone kwan so asa na be ya enti ase bebe mu nti a aha ye nya manyosem. Dabi. Ye fi ha yeti DL ha no ye partisan politics ye bi. We don't do that. But me person me cite example bi. Na etimema de ye kan tiase eden ebe mu nti mesre. Example na me cite ye no momfa nche. Kojo. Okon. Former finance minister Honorable Ken Oforiatta. Sena wa finance minister. Yeah. Ana data bank ne dia meboa. Sure. Onya problem because we a government appointee. Ana so mine kwa kwaje besia ya di data bank. Ana edi agire mu kwaje besia ne ba. So ye kwaje ba na wate ne 10%. Na ye say a conflict of the interest. Dieto sumienu. Honorable Brian Champong. Woye MP wa betifi. And woye Minister for Agric, Food and Agric, meboa. Sanity. Wono ana Rock City Hotel yene dia, meboa. Yeah. Emra ye ka se many hotels bi ye beton no se wo beto. Yeah. And I say obey only 60% shares e wo no. The conversation was wo wa ba mu enunti se wo sa akoto sa wo manager pade no a a conflict of interest etia Ghana ye mra pon 1992 constitution meboa sanity okon me da say adenti na Ghana Black Stars a state institution ebusuya mo amutie ye no ana mo amohwe ye no me ni mo nyansa nche mokra mo ni mo ye den eche yen yesra mo mekana samanofo mo a mesatem didi a muni matem se mesabaso bonso a mo media mabaso sanity kodo okon Ghana Football Association yes e free bibi esco ana mebo esco de den esco members no omo ka teams no omo form part of GFA no na chere se meba o yes ye kan esco members no a wonom na ye the management board members of Ghana Football mebo no yes sanity empenifo a omo hwe ne ntoto ye so onye sa dodo na omo no mo woni I think say omo no mo woni a local clubs no nke meba ho meba ho ebusuya Ghana Football Association yes ansana obe qualify to be an ESCO member I just say won wo team bra I just say wo odien wo team sanity and say won team na say won team owner you can't be part of the ESCO members the decision making body of the Ghana Football Association so conflict of interest being Anna esene the ESCO members ne ye no because one
Keto Okreku won ni team ni yede Dreams FC. Sure. And until nan saying otutu bi mane Black Stars for catch wo mo say. Team no a oto adodo o mo boy was against which country? Was it ni team? Niger. Was ni team Dreams FC kura betimi ahye. Niger team no kura no players na ball Black Stars na bi kura nya Dreams FC ni bi mo. They don't even qualify to play Dreams FC. Dreams FC, sure. And yeah, Keto Okreku nko na wo team. Other members who are the decision-making body, they take the fulcrum decision of the Ghana Football Association. Womuno yasisa wo team wansana, what team be member. So the question is, say permanent any footballers, players akobobo or Black Stars here. Esa ansa wonu wo team. Nasa ni player ebobia or what percentage wo muntino. Se wonya de kura no obeden. What ne beba bebo. Enti me pamche wo me pese me busa Ghana mpanimfo me de menyini conflict of interest ben ana esene saa sesa ye free teams ya one more esco members no akwa se control nkokra one more na wi wo mrewa enu nti ne player na nya de ye nti krom ha Baba Rahman hwe atoro kan bi a wo boy ya ene nyame adom ye de apam no awoko kodwo Baba Rahman na ye ha player ofiri na kache oye former Dreams FC player. Enti boy itimi begina Keto Okreku na ni player no boy itimi bo no troka because of a GFA president boy intino any match bia no na affect Baba Rahman. You see the problem is that empenisi enamo ayenwe no yemfa yesen yeden enche Mose Ghana Football Association no president eni say wom na emom no se dru sika asam dia mo beji fra ban no hode a direct insult to we the taxpayers. Direct insult. Kojo meboa. Oko sandet ya hu say. Ansema wo kan menim so what do anu asidia. Me de manu besi in the 20 seconds. Okay, first. Kojo. Yeti asesi ai. Adwuma yeda de Lumba dia meboa. Sandet ye. Na waka kire Okogyeabour say. Okogyeabour Kofie. Efiti ne kuremfo wano nto DLFM masem mu biem. Eka bo ba ide anu afre Okogyeabour say okon. Brana beboa ne enkope advert mpacho meba. Oh, dabe. You see, Mampani Akufo-Addo. To netiem o to tiem na FIFA engu Blasters na Blasters no aye nuisance amayen. To netiem because yes decision making president in Kabi. Nemom si ye pesika ye Blasters dia ni abeje oman ne footwo sika ni e de akoma Blasters. Enye insult wa e de ba dia Mampani to netiem na FIFA omunim nyansansene Mampani anameboa. Okon de tie ne se to netiem ni egu no football formula no FIFA no omo regulations no e makwan e ma aban emfa no ho emfollow football mu na okon ade ba kon e wo mu ni se kwajo meba obetimase memo akasa don't worry. Okay kwajo okon Ghana ya sovereign state right sanete ya sovereign state ya oman ya de ye ho Mampani hu ni say Ghana Football Association, they are rubbishing our tax and then they are rubbishing us there. 1 to the 90m. Na FIFA for engu nianka say afekura they abandon Blasters in 30 years. Ye resume ye mpese bi animdifo and the boys are committed to serve Ghana. Niemfa wo more than say Mampani nkabi president nkabi nanso ye pesika dia president to o man football near the Sikama Ghana Football Association. To aso akomeda se de waka no kwan bi so no eye pa ifri said ye ekoso no kodu ba bi a tan na any say ade ba kwa mpese meka ne say wo hwe 2006 World Cup na ye call ye na wo ho appearance fee a FIFA ede ma oman ni nyira no Ghana fo sika de na FIFA fo de ma ye no that time 2006 no player ba ku bia asma beto obia ne kire say ba ku bia benya $50,000 $50,000 yeah that time no 2006 me na me ka kire wo you see ade atete ne say amanama ya hodo na omu si aka no okomo de football no afa so ma mo man na edi yie o ma fa football no so ma mo man na eden edi yie Ghana football sika no emma o ma Ghana mpuntu jo no ma Ghana baburu ne tax de ekwa football fo sika ma mudi ya mi say ye ho say GFM penny for do Ghana fo apa ma beda o ma Ghana football na no
emfaso ben pa na oman Ghana na kasa anya free wono mo nkyɛn yenya bi da me yɛse wɔ African Cup Ghana for agibi ne yanwo me ɔkominim ne yawo de aminim over 40 years nie why African Cup of Nations de omoji ye ye ɔmo wu kɔ no yenim emfaso bi ama so saa appearance fees ahodo a yakɔ World Cup mako bed sem prince on sen nan no sikere Ghana for mpanifo de ye no ɛno no football for no ya Ghana ye sika de ne wɔ he kyesa mokɔ na munya sika na mo kyedi na mo betena se mokɔ na musika nso na mo de budget aba aban mo ayen ade ba kwa ya metan and ministry for youth and sports no kwa de ya metan class ne bibia so about 1% ka ban bia grandpa ko ngu no kra I mean yes there's no sense in that guy can it and for so bia ni so my there one can for so there's no sense in yan for so yes bia ni mo edia ban some ministry of youth and sports no ko yes bia ni ko do praising hallelujah to aso oko there is no sense yet this ka di free Ghana for ebotom e de ma Black Stars national team koma efi but o man nya so fa so bia e na nipa kitua bi football people na mo yesen na o man enjoy your man sika na o man ne bre na yakwa nyina sei na Ghana ni nya super nom adentra someone mu say football na ban to me fa no ma mu dia mo promise kan fa nya mo football that's and am pesa meka sa mo kwa FIFA tria sika ma monje ba pem ne Ghana Blasters ye ni camp ye ni ba bi mpo secretariat ne seka se kwa bobo e ba kwa ya campaign ye ni bi aje se mo kwa Lisa Hotel e kwa kwaje makobra ni nya no percentage wom ansa na players na nya ba bi ada sabe ya dwene nya adwuma nka be di saa sabe nsem hunu we okuma we nyina woni mpo de minimum mpo oh yes sika appearance fees ahodo ayakọ World Cup akwadwene ko Brazil fo nya saa sika na bi Germany fo nya bi saa World Cup 2022 yi country ya waje yen ya friend say Messi crop yi Argentina the same appearance fee na Ghana je se pepe na mo je ye bi se se mo sika de na mo de ye na Ghana so de na de aye ye fa football man ni fa nya hwe wa Ghana ha ye nya so fa so bia ene ya pitches ahodo wa Ghana nyina sei ya paka ya boss bo ni nyina sei e wo krom ha kojo si na me mfa tiefo na me mfa me nu sie na ne sei aban fa ne nantiem na football no FIFA fo mra ya ne nya abo sente sa de a GF no ontunu ho ade so free sei ye hu ne sei ketokreku no ne anim sei kotin ya akwasi ya ntachi no na ka Ghana fo hu sei wa sapans na so ne Ghana fo hu sei yes na ka kosi ya ntachi wo hompo a na nka ye enti ye besere na da adwuma no ontumi nya onsi fo ontunu ho ade so e free na koma aban fa ne sika mfa ma football people biom Ghana for to yetumi fa anya football Ghana ha o mra o ma no yenya so mfa so kojo me said that bia menya tumi a the name Ghana Football Association me di hama behwim me gu no oh esi egu no e kan efiri se won mo ye fia abosen a kojo wo mu twa wo a enam ano a yase ne yiwan emusia se twa wo yasna bontin studio oh sabontin sini be hunchum nso a bisa ofie nipa ebusuan Ghana Blasters no eyefi abosia etwa wo a yase abonten emusia se twa yeah the bogus Anna a former Blasters bogus 0534050199 but wadwene wo 10 seconds pe na fe mempon 0534050199 0593406565 Ghana yesika samato apin nyina no Blasters kan ho ana omabo my Ghana bros ha ye gisika do ya ne emma egunsuom ye ne ma egunsuom na dry cars akese na open for ewo plastic team. If we are not sick as a country, what is next? Martin. Me do so of abokore. Me pacho o 10 seconds me ho ye me ntie. Of me dey fool. Me say James Town was side. Na me ntie. Of the dey say omuhunu kura say football bibia say under 17 under 20. Say bibia say omuhunu kura o ma che kura of me say we dey yare for kokolibu abekọ no otia kunemu na ye dey drip person so. Me da say Martin. Ofa. Kan wa dwen me nkofo 9 nana. Ofa me pacho Ghana football yengu no because Okreku betna akonya we so ofa. E de papa ben pa ne pa ben die pa na waya abo Ghana football apart from say we the Ghana football ye ne ho yie e de ba de na waya ma Ghana football
ya was solely a tempting for now. Was solely a would do Mutu on a Ghana, no one of Ghana, one of Ghana, one. So Ghana was 17 Ghana way for Baye. So you Ghana Nipa Ghana Dana Komaswa. It will keep when you Ghana football for Baye. Ah, Meda say Ghana football in the Bushia, and the Bushia Japan, or to Ghana. Meda say Yame Renepa, Yame. Meda say Yanko. Sakwa dia Yanko Neto. Roba me Wafa Kato Keku. Sasi cannot Tiona ODDD no. Offer. Amaga blaster of a mumian guno. Ghana Kramumian Tom, Naminya Michefa. Wafa. Only American wafa. Because blaster, one for local press players and more ball, no more for boggers. The boggers or when you musica baby, and your musica. What a better or be planning, I now Obia just Kennedy. May I say, Martin? Yes, boss. Good morning. Me pato me jo so mi entiwe. So that's the Munguno. No coach in the minister said, and from so on. Did you know the same telephone and influence like all Malisa for the man? So we tell my boy now, well, obey them. It's my man. What I say, the camera can say, me I say, Nanya Sam Crani Enka. Ye coach ya watama bruchire a winim dressing a de ko sports stadium na otoado ebe coach blasters ya wapam kaftan ewurade otoado mache mpacho yanko ne 10 seconds ofa ede adu dan kasa no yenhwe ni ye santo for adu mi no omo yi santo omo mbwaga nkra Mfamfa ho ka blasters asem enu enye blasters de kurus muni we munyina engu blasters mera se kudus nyabo a wasini trase se wonwam ono nko an wo gbaji ni din mache boga player hello mache hello mamen faha mache hello good morning. Me pacho good morning. Afana where? Me ho ye body chiram ni anto aso straight. Me di Jennifer me kase twin sound. Ma me ntie o Jenny. Me your ba so football de me ni je hu nanso da me tse se Ghana e ball sa da no. Oh, me yi ma adwin kwa fi so. E di na ekoyi. Na ga se hwe da ba fo nko a. Kudu sa ni enim so no mpo de aka ye ka ni se. Ye jefo ba be di ye no hwe ono so. In fact, Ghana the DFS so kuno one time. Say ne ya ba si eguno, e si eguno. Me da say, o ya me last call afa me pon. Hello, good evening. When timi anyina so di anama pon a ne sa kuku ni jaya keka so be jai. Ebusia ye kwa midima for herbal clinic e wo poku ase magira won kran kukuru jaya keka ka no so be Ghana for beretua tax ya yes obi ye boga player no abedi adi cars akese ye bro 0244774282 midima for herbal clinic poku ase magira won kran and at 0500727215 0500727215 and pay dial star 712 hash on all networks star 712 hash star 712 hash with them. Logi Entertainment and Rotary Park presents this music concert. Nyame Adoma 25th December. Legendary Daddy Lumba, Black Sheriff, Kofi Kenata, Famaya Ken Paluta, Wendy Shea, and many more. Ampaye Beja Ewo Kumase Rotary Park. Ewo de Nyame Wohu. Epacho Jumediano and Jumeda Nonson, ne detuato. Who per details Biano Afre. For ticketing and answer table reservation 0506 607 0506 677742 0506
677742 and 0244-602-800. And as I bet my dial *714*003*4#. Now what they are told take it. And as I bet me up at DLFM. Ewo Agboba Junction North Legon. Now I bet will take it no. Come on. Media partner DLFM 106.9. And I pay so when him abobo ya na se tricycle when him tria. Ejumeko bi efa workers. Lumba in super. The person will drive bie na anasa will ride bie. Na we distribute sachet water. And unti ayana one friend Lumba in super for. Say who's when him tricycle ni tree. 0243 10 13 21. 0243 10 13 21 and 0555 27 47 57 and 0577 475343. Benji Estate and Investment Limited. Ye want to say ewo Chopoli. Ye want to say ewo Shai Osudoku Afienya. Anna after Central University B5 Enclave. Ubehu Adwumeku Ewotema Community 25 DPS Junction opposite Goodness Filling Station. Fre 055 445 2689 055 445 2689 and 0504 199809. Dr. Victor Anadankwa Vicdank Healthcare. Ewo Spinters Road, me pacha oblebu no ho atoche ma kidney problem and the dialysis ne boarding. And so call Vicdank Healthcare and the form ho beto. One of Ewo Spinters Road, Coca-Cola, behind Standard Chartered Bank. Wobetimi afre Dr. Victor Anadankwa 05499 51211 05499 51211 and 0502 661 346. Potential Real Estate Investments Limited. Yes, as a ton for Apollonia Shire Hills, do wa Afienya, Rowenya. The patrons are saying, Mansutrini, where the years you was on Kania was so. Shishajumeko, Ewo Ashaiman, Michelle Camp Road, no Esso. Wa Tulaku Police Station, no Echihonmoa. The patch of 0242 36 5228 and 0541 1963 64. Me patch of give us P capsules, I am Memedru. Give us co capsules, Coco, I am Timmy and my mind. And I give us herbal mixture. And so immune system, malaria, typhoid, jaundice, appetite, anyone my beba. You will give us GCA mixture. Mampele, San Trading Croissant, baby, a ton, Rubia, will submit me a cabi. I will say, when we are Jamaica and pay one more Madon Tennessee and find that so home will be a morning show. Metramo Edema, Roman father. DJ Afiba, the DJ on duty. On one side, me call Facebook no SO. And Shraba ko Josame, and so Babo Metridom. Kojo Yako. Oh, consanity. And Tiaque, the Yakan in Ghana for no Dicamon show Mohui. Now, one must be Gemma Magan and more, but to nothing to Ghana football. In Piniform, who pa now, or Mon invested will look up players in him. Now, or Montana GF1 GGCK and Sni Press no mobile born, because Banisania born a bigu. Into Muma Press in Yescan, the Omunia police is a bit more local players and no man football. No. Intimi in Yan and answer. May I say, Ebusia, and then so yeah, the morning show, Nibesi, why you also a fear sugar is up next. GF4 Munsum Namonio Wakrantia.